Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpasentro ak ita, tatang. Ay nawaw, kasano nga rodan nang iti may deliver nga order, Lorena anak kao. Binilin ko matket din ni Anton, tatang. Isumanan ti mangi deliver kadagita. Irwar ko nga rod amen, to'y kartaon. Wan, tatang. Ita jumatlaang day to apapelkan ko na. Listaan dagiti pangi deliveran na. O sige, Kantoy limagasot, erand fina. ay nawaw, limagasot lang, ti erand fina. At ka di parikot, tatang. Apaya limagasot lang, kat ano ti ipadeliver mo kinkwana. Anusan na? Taday talaang ti budget ko, tatang. Ay unay kan, malugi mo't jay tao ano kastalaan. Ni tatang mat. Awan ti daduma apagtrabahuan na day jay. Iso nga oray manuti itad ko. Okay lang kan kwa na. Iso nga awan agbayag nga erand boy kan ka at akasta kagayam. Kurang tit itad mo abayad da. Nagadulakit din ngay bagbagayo, tatang. Basta aramidin nyo latan no anya timbaga. Makiistambayak pa'y man, Marimila. Sige laang Mari Lorena, kasla nabambannog ka ah. Ay, wen nga rod, Mare. Naggapuak ijay sentro. Anya ti naramid mo di sentro ay Mare. Napan ko kinasarita ti may sa abayer ko, Mare. Day, nanayunan man ng tisuke, Mare. Siyempre, mat amare. Usto Mare, ininot matan amanay nayunan. Uray si kamot, Mare. Adumat ti customer mo. Sakto laang, Mare. Oh, agasam man ta ipapak mo, Mare. Order ka di dagita. Wen, Mare. Ay, talagang ado ti customer mo ngam iti siyak, Mare. Gagangay na atay mun una akmat anang rugingam iti sika, Mare. Anya nga oras ang nag-deliver ni Anton, tatang? Itay alas 10 anak kao. Imbagam ko maata umaymanan inton Lunes. Maudi ka numot din na jay apa nag-deliver na. Ay nawaw, kasano ang maudi? Anak anumot din trabaho na. Anya? Iso matimbaga na itay. Ay nawaw, apay akas tamat tan. Di namat imbaga na sapsapa tapno insaga na ak kumamot. Kasanaw kat logi mo't nga men, itid mo kinkwana nga erand fina. Amo namat asa anak a big time, tatang. No ar-arigan kat small business pailaang dayta. Ay, saan na rason na ita anak ka? Alangan ma, ita sa bali at tao tag-sakripisya o para itinigusya om. Ay, mabiit man laang taawagak daya at tao. Saan anasaya at tikastang aramid na? Pasensya kan, Mare. Agtrabaho aklat ta kabayatan ti panagsarita ta. Adum nga minti trabahok ita. Ay, okay lang, Mare. Maawatak mo. Ni, addan sa mo parikot mo, Mare. Saan mo ten ama i-drawing tarupam? Kasano mo ngamin, Mare? Saan mo ten ang maawagan ti sigod nga erand ko? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak man amo iti daya at tao. Di namat sumbatan ti awag ko kankwana. Asino nga rudan ngay ti mangi-deliver kadagiti lakom. Sapay awan matlugan mo. Day tangarod ti parikot ko, Mare. Amangan ko na, no adda mai-refer mo nga errand boy. Tauray isumot ti delivery boy kuno kwa. Ni Marlon ti errand boy ko. Ngamjak amo ano maisingit na ka iti schedule na. Ay, saludsudom to man, Mare. Talaga akasapulak ti errand boy ita. Sige, kasaritak to. Bagaan kantulatan no anya ti ibaga na, Mare. Agrobata ko na na. Ay, nawaw. Nangan kakadain marlaw na nakaw. Nagkape aklaan na na.
Nangan ka kumaitiin na po'y tapno di ka mabisinan. Agmerienda to ijayon. Masapol kami na masapa akarumar tado ti ipa-deliver ni Madam Mila kanyak. Kabailam ka day. Ni nanang mo, kabailak Ken awan pagdanagan niyo, tanasaya at mo't ni Madam Mila. Sana kasi duma di tama ng gundaway da. Naimbag kumano ikan nakamanan iti meriendam ijay. Sigurado da itananang. Numay papaniti makan, kat saan mo't nga imot ni Madam. Naimbaglaangan tanasapa ka ita Marlon. Una ta kunayo mo't nga ado ti may deliver ita, Madam. Wen, naurnong nga rod. Dagiti ka diti i-deliver ko, Madam. Adapay ijay uneg. Rugyak nga rodan, Madam. Sakbay amang rugi ka. Adda ko matikayat kung ibagakan ka. Anya ti bagayo? Agsapsapol nga minti kumarik iti errand boy. Asino ako Mario, Madam? Ni Mari Lorena. I-refer ka kumakinkwana no adapay oras mo Mabalin na tamot Madam. Isupay a sideline ka. Awagak nga rod ti kumarik. Ibagak nga imanugot ka. Sige lang, Madam. Naurnong manan ti order. Wan nga ro tatang. Awan mo't ngamin ti mangi deliver. Ay kat agbiro kamutin Jay eran boy laangan ni Marimila tinamnamaak tatang. Ay, makapaasar tumo day nga Anton. Di mo pa basulan niya ang taon. Tasan mo't ngamin nga umanay ti 500 laag. Aday ta kay manun tatang. Nagbalin lang nga practical jay tao. Isu nga awan makagapaw tapno guraem akasta. Kasanumet nga ro tinegosyo no kas jay laang tiaramidan na. Amuyo ka di aga po iti inaramid na kat addadag iti customer ko anang i-cancel iti order da. Saan mo't mabalay na pilitan jay tao? No sakti ka, agbiro kalatan iti kasukat na. Kano mabalay? Itad mo mo't ngamin ti husto atang dante eran buy mao tapno dida sumadaw. Hello, Marimila. Nakasarita ko ni Marlon, Mare. Anya timbaga na ngay, Mare. Imanugot ka de. Wen, Mare. Kayat ni Marlon ti agbalin nga errand boy mo. Amuna ka di dito'y balay mi, Mare. Saan, Mare? Ngam imbagak nga asidag iti barangay hall. Itit kumatkit di tinambar mo kinkwana, Mare. Ay na, agyaman na klaunay, Mare. Dakkel at tulong mo da ita kanyak. Naurnong ngaminan ti mai-deliver dito, Awan anyaman na, Mare. Nasaya at atao ni Marlon. Nalaka akasarsarita basta itratom la ang anasaya at Mare. Wen, Mare, awan pagdanagam, tasyak ti makaamukan ko, ana. Mapanak labi itayan da Madam Lorena, nanang. Ay nawaw, kasangsangput mo laang. Asino man anday ta Lorena, aya. Gayem ni Madam Mila. Agsarita kami, taadda kanumot ipa-deliver na kanyak. Di adun taon ti deliver mo. Mayat kat di tapno adomot ti kwartak. Anya, Di kay madanagan nanang. Kaamok mo't kat di tag-control kita takaasimot laang tibage no sobra ti trabaho, anak ko. Dagito'y ti i-deliver mo, Marlon. Pangi-deliver Madam. Ti daduma ije sentro, ti daduma ije kabangibang a barangay. Numaminsan at dapay ije syudad. Okay, Madam. Siya kung ti makaam mo amang bayad iti errand fee. Kastamot lang titulagan mi kan Madam Mila, Madam. Gusto tapno agkin na awatan na. No kaste a karton kat 100. No dakdakkel mat, mapana 500. Depende mat lang kasano ti kadayuna. Awan mo't siguro ti i-deliver mo inton bigat. Aday pa deliver ni Madam Mila. Ngam talo lang nga karton, Madam. Ken nalagaan ta, bado ti linaon na. I-deliver mo nito nga rod dagiti order da kanyak tapno malpasan. Ariglado, Madam. Isagana yung arod, tamasapa ak nga umay inton bigat. Irwaryo dagito'y akarton tatang. Nasuratan ka di dagita. Nalpasan ito'y jumatlaang dayto'y alistaan tapno saan amarigatan ti errand boy. Ti eran finangay. Siya kung ti makaam mo amang tadkan kwa na. O sige. No saludsudan na, ibagayo latan nga isend ko iti Gcash na. Masapa ak arumar ita, tagsarita kami iti supplier ko. Anya nga oras ti panagawid mo nga Depende
Basta ibagayo kan Marlon nga i-deliver na amin dagita tapno malpasan. Itad kunto ti errand fee na numalpas. Alain nyo matlaang ti Gcash number na tapno isend ko laangan kan kuana. Apay nga yakastoy, madam. Adda ka di parikot? Apay sa nga ribo lang tinsenyo kanyak. Oh, di ka pa agyaman, tananayunan man ang ti kwartam. Ado tim pa delivery o, madam. Kurang da ito eh. Sapay adayo ti daduma. Kan naggastusak pa iti krudo. Ay nawaw, mano ti kayat mo aya? Di mo't naibagak kada kayo ti rate ko, madam. Insurat ko pa iti papel. Ti amok akit okay lang kada kayo da iti. 2,600 ko mati isendyo kanyak. Nagdakulan ta 2,600. Numano ti rate ko kan Madam Mila, isumot lang tintad ko alistahan kada kayo, madam. Ay nawaw, nukas tamot lang, agsapulaklatan iti sabali. Nangina mo gayam ti singir mo. Kunak no adda discount na, taado ti impa-deliver ko, ngam awan mo gayam. Saan mo tamay may sa tinang i-deliverak, madam? Nagsasabali mo't nga address. Pangaasiyo ta isend nyo kumatikurang yaw, madam. Kumusta nga anya timbaga ni Lorena ken ka? Agpatangken mo't nanang. Ay nawaw, kasano nga iti balance na ken ka? Yak amo no masingir ko pa eh. Lugi ka matan ano kastalaang. Dahil tangarod ka. Manumat ti gastos ko iti krudo. Sakit agbayadak pa'y ka ni Manong Cesar, talugan na ti usarak. Awanan ati mabatikan ka. Awan nga rod nanang. Kurang paikit dit isang ariba kasukat na iti gastos ko ah. Naimbag pa'y ni Mila. Naku na yun. Maawatan na ti sitwasyon ko. Ni Madam Lorena ay na. Super kuripot. Nukas tamot lang amalugi ka. Uray saan lata na nakaw. Agsapon latan iti sabali nga errand boy na. Payakas ta ti langam Lorena. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo aya? Dayjay amarlon at tatang. Anya timbaganakin ka. Pakurangan na ti 1,000 nga insent ko kan kuana. Ay nawaw. Apay nga min na 1,000 lang ti inted mo. Kat ano ti impa-deliver mo kinkwana. Iso nga rod ti kabailak, tatang. Manulang ti mabati kinkwana nga ino kastalaan. Ang mga nukurang pa ita 1,000 nakasukat ti gastos na. Nang runa pa ikat abangan na mo't gayam ti lugan nga usaran na. Ay saan ko na parikot day tatang? Ay, pananggundaway ti kastangar aramida manakaw. Itad mo kumamat ti umno ah. Jack magustuhan ti ugali ti inrefer mo nga errand boy kanyak, Marimila. Ay nawaw, apay ka di maray? Una, tamanang gundaway magayam. Kasano aman ng gundaway, maray? Dakkel ti singsingir na kanyak, Mare. Anya? Day tatipod nung. Amang ano saan kailang anak kinaawatan, maray? Ay na, Mare. Inton sumaruno amang i-refer ka. Jay saan kuman akas kan kuana. Sakit lang ti ulo. Abusado lang unay. Agsarita tapay man, Marlon. May papanitan niya, Madam Mila. Anya ti di yung nagkinaawatan ken Mari Lorena aya. Ha? Kinasarita nak ngamin ken abusado ka kano. Na, siyak pa'y gayam ti abusado ita. Anya tinapasamak aya. Eh, kitaan nyo dagito madam. Dagita ka diti impa-deliver na kang ka? Well, madam, 2,600 ko matibayadan na. Ngam 1,000 lang tinsend na kanyak. Anya? Apay ngay. Amang ano di yung nagsaritaan ti maipapan iti rate mo. Imbagak mo't kenkwana, madam. Una yun. Inton sumaruno nga i-refer nak, ije kumamot sana super kuripot, madam. Narigat mo't lang, timang i-deliver niya. Mapanak pa'y man iti ayan ni Marimila, tatang. Apay manan. Amangan no adam amuna nga errand boy, tatang. Ay nawaw, ang mga numatumpungam ni Marlon ni Jay, kat aga pa kayo pa Kasapulak nga rod ti errand boy, tatang. Jack mo't kabailan nga i-deliver dagita. No, apay nga may na di mo itadjum no ka iti erang boy mau. Maibirok mo't tatang. No, sakti si ka.
Kasaritam dagiti buyers mau. Tauray paggudwaan nyo mo ti errand fee Sigurado adida kayat atatang. Free delivery ti kayat dagijay. No aramidak ti bagbagayong. Awan siyak mo ti maawanan iti customer. No dida kayat di saan laang. Alangan may asabali at tao tag sakripisyaw para kadakwada. Mangi-refer ka pa man, Marimila. Jay errand boy kuma asaan akaskin ni Marlon. Ay na, Mare. Awanan ti mabirukam anasingpet ken nalaka akasarsarita kaskin Marlon. Abusado nga ro day, Jay Mare. Dakkel ti singsingiron na kanya. Sikat ti ayan ti bidot, Mare. Naibaga na maggayam ti rate na keng ka. Ngamno apay akurang lata ti inted mo. Agasang nga iti 2,600 asing singiron na, Mare. Ay na, Mare. Saan atong maray jay lugan no awan ti krudo na. Sa maysa, ab-abangan laang ni Marlon ti lugan apag deliver na. Ngamno kastaan nariri ka? Ali bagkatom dagita nga orders ta sikat ti mangi deliver, Mare. Siyak nga ro ti agad jas, Mare. Saan ang masapul nga agad jas ka, Mare? Nalakalaang mati aramidam kat. Ited mo ti umno kadakwada. Iti kastakit adamat agbayag kang ka. Di ka agbalin ako ripot. Nang runan or aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti bannog ti padam a tao. Di ka agbalin ako ripot. Ited mo ti umno para kadakwada. Nang runan or aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mirna! Mirna! Sa dinutan mo! Adaak dito'y salas. Apay aya. Bigbigatan man akas sa ti panagsasaom kanya kun. Apay aya. Nangiduli nam iti maron apolok. Jak manan makita. Kitaom iti drawer Jak nga ron makita ijay. Ay nawaw. Usaram nga min tamatam. Mata ti pagbirok mo. Saan kat atangiwat. Jak nga ron makita. Anya kalakit di matan. Unayin ayalari. Kastala ka na yunan. Umay ka man pa, tas ikati mang birok. Kasapulak dahi di apolo. No agsasao ka, kunamlan asino ka. Mabalin mo't akasarita nak anasayaat. Saan akasta nga inuungot akanayon. Makapay blood kan tumay. Tumagder ka dita. Tadyak kaya ti mala daw iti lakad ko. Nangag ko apukpuk kawan na kanila kay mo itay agsa pa, Marimir na. Kasjay mo't akanayon, Mare. Una yan, ti kasta ang klase ti asawa, Mare. Unget lang nga unget. Naku nampay. Awan ti aldaw asaan nga agungat dayjay. Naimbag ko nam ata maano samtikas di a klase ti asawa. No siyak ti sika, jak lakit di maano samtikas ta, Mare. Nasingpat laang mat dayjay no adarik-rik naan na. Una, tawan mo't sabali ang mga sikasukan ko, ana. Siyak laang tinamnamaan na, Mare. Malagip mo idinagtrangkaso. Apo, nakasingsingpat kanumot kanya. Wen nga rod, Mare. Madlaw kumitla ang daytakan. Jak nga rod maawatan no anya klase ti kapanunutan ti adakan kwa na.
Nangato ti boses na tunggal ada ibaga na kanyak. Jak amo no anya ti kayat na apanaknakan iti kasjeng aramidin na. Ibagam takasarita na ka na saya at mare. Narigat nga ta, no unget nga unget, ti kabalay. Anay ko, bakit? Mirna, bakit? Ay nawaw, anya manantian anayam di talari. Marigatanak nga umisbo, bakit? Nasakit na umisbo, Anya? Itaray na ko may ospital. Anya manantikin-kinan mo aya. Wano, iminom ka manan iti soft drinks. Alamat na bakit, please. Itaray na kayo ospital. Agpalas ka nga rudan Tulungan na bakit. Diyak kabalan tiyag palas. Anya? Please, masyan ka kumakanyak. Talaga ang marigatan ako mismo. Diyak pa'y kaya't timatay bakit. Ay una yun, Lari. Kumusta mo ti marikrik nam si Kalaray? Ay nawaw. Anya tiraramidin niyo dito ospital nanang. Anya kumapay, umay kasarungkaran na. Nakaispuak itayo nanang. Apay, anya man ang tinararamid mo. Apay akimaro ti an-anayam. Iminom kami lang matiti soft drinks nanang. Rinamanak lang. Namun kastimot ng tipikto na kanyak. Ay, tangken ulo kan to mga main. Amom maiparit ti soft drinks kan ka. Naimbag ko nam tauray ka na yun mga ungtan ni bakit mo, kat intaray nakalatta dito'y ospital. Oo nanang. Makitam dayta, oray unget ka nga unget, ijay palayaw, kat isakit nakalatta ni bakit mo. Pagyamanam kumamu dayta Kituan mo't nanang. Isumot tiraramidan. Kasta ti bagbagam kanya. Ngam sabali mat ti istorya dagiti kaarubayo a makakitkita kan makangkangag kada kaya. Intaray mo kanu magayam nila kay mo ija ospital, Mari Mirna. Wen Mare, intaray ko takim maro ti an-anayan na. Isumat lagayam, amare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan Mare. Isumat lagayam anatal na ti balayo. Awanen mangagmi apukaw. Anya? Pudnumat, Mare. Manung aldawon ang natal na ti aglawlaw me. Kumusta mo ti kasasaad na ija ospital? Tanda ni makarwaran Mare. Barang agbalbaliw mo tin, amare. Para makita Mare. No saan pa nga agbalbaliw? Jak amon Mare. Alam na kita oy Mirna. Prutas kan natang matdagita tatang. Para kan lakay mau tapno agim bagay. Agyaman atatang. Ibagam ngamin aliklikan na ti arak kan soft drinks. Apay, adadenggen na dayjay ay tatang. Awan. Isumot lang ti kaasay no agpatangkay. Narigat ang mabagbagaan dayjay atao tatang. Kanayon tupay anapudot ti ulo na. Kunam itaa ta adarikrik naan na iso asiming manen. Anya, Pudnumat tatang. Kitaam numaimbagan dayjay. Nalastog tumanen nga agsasao. ay nawaw. Iso siguro mo't ti kinatao na Ay nawaw, saan mat akas de dagiti dadakkel na tatang. Ano samlatan? Addan to siguro pagbaliwan na. Hay, no siyak ti mauma. Talaga apanawak dayjay alari tatang. Awan ka di taramidam bakit? Apay ka de. Makain inumak. Anyat kunam? Makain inumak. Mabalin ka na ayalaan na kiti danom. Italaang manen asaan kang agung unget amang ibaon kanyak Agawa am atanay makain inumak kung bakit? Agin sisingpet ka man ako nakon. Hindi bakit mo't. Sa anak ana irwam ana singpet ka kanyak. Apay mo't ka nakasta ti bagbagam bakit? Di na ka di ay ayatan? Wan tano adarikrik naam. Nagsingpet ka. Hindi bakit mo't. Ay nawaw, nakaumay kayo mo't nanan. Wala, takayat ka kumustaan. Nasayatak mo't nanang. Awanan tinasakay. Awanan. Kita tamangan numakisyat ka manun. Ni nanang mo't. Di mo parigatan ni bakit mo, tapno saan maumakan ka. Kan mabalbalain, di mo ungtan akanayon.
Kasaritam itinasayat. Saan mo't nanang? Di ko nam siguro katjak mo tar aramidam. Ungat ka kanuma nga ungat. Manungal dawan asa anak anagong unget nanang. Ita lang at masakit ka. Anya nga minti gagarayo aya. Imay kay salang matap no sermonan dak. Di kanyak lang kat di mo kumaungtan ni bakat mo. Tano masakit ka kat isaw ti mga asikasukan ka. O adto yung ti kamuti nga order mo, Mare Mirna. Agyaman aklaunay, mare. Adamanan mailing ta. Ada ka din nila kay mo, Mare. Adda, mare. Apay ka, day. Nagbalbaliw samot tan, Mare. Manmanumot tan amangag mitipukaw na. Ay nawaw, saan tay asigurado, mare? Amangan no agin-agin laeng manen, taam mo na akasapulan da. Dayjay laeng amare. Para makita ano agsubli ti pigsana, mare. Makita man lupod no ti panagbalbaliw na. Saan matan nga ubing nila kay mo, Mare? Saan nga ubing angam sa bali mat ti ugali na dayjay, mare. Ayan ti kalugong ka. Kita am iti malikodan ti ridaw. Awan mo't dito. Naa, papanam ngamin aya. Awanan bibiyang mo. Naa, timmangsit ka manen. Irwar mo kay di ti kalugong ko. Ngano inlembeng mo. Ay nawaw, pagan anok ko mga ilumengay. Ayan lang aruran. Apay nga awan dito. Adday ta, mayat manen tirik nam, iso akasta ka manen. Mangrugi ka man ako nakon. Kalugong lang ti salsalod-sudak. Nagadumot ng ibagbagam. Idi agsaksakit ka, nasingpet ka kanumak kanyak. Ita apimiksa ka manen. Ay na, jak amo laray. Adaak, mirna anak ko. Sumrek kayo nanang. Agyaman naklaunay. Agtimpla kay lata iti kapeyo di tano kayat yu ti agkape. Wan nakong. Nilaringay. Awan nilari dito'y balay nanang. Ay nawaw. Napanan naman na. Jak amo nanang, di namot imbaga. Ay una yun day dya tao. Naimbagan manen, iso akas jay, agpaliwawang manen. Talagang awan manak nakam day dya tao ah. Agong unget kit di pay itay Na, apay ngay kat binagbagak mag. Sala nasingpet kanyak no adarikrik naan na nanang. Kanayon laangan akas jay. Isubliksan di anak yun nanang. Anya. Laulpit anawal simbang bay kanya. Ay nalari aya, mangbabain ka. Ha? Apay ka na No nabartek ka, iturog mo. Di ka agriyaw-riyaw dita. Tapno saan ang madisturbo ti karuba. Anya ko mati bibiyang nakita karuba ngay. Saan mati sulit ti mang pakpakan kanya. Ipapudot mo manggin ti kapay. Tagkapiyak man. Anya, Akawam tunay. Makakapiyak. busi kalaunay mo't. Wala. Sakti lalaki. Sakti lalaki sa pagserbinak. Pamarang laang manunggayam ti kinaimbag nga impakitam kanyak idi masakit ka. Napuyat kan samot, Maritinay. Napuyat tayo nga agkakaaruba, Mare. Apay, Mare. Disturbo mo ngamin nila kayo ma. Agriyaw-riyaw mo't idirabi. Ah, pasensya kan, Mare. Naggapuan na day jay. Aya. Jak am mo no sa dino ti nag-iinuman da, Mare. Mayat man ngaminan tirik na na iso aday jay. Rimwar manen ti kinatangsit na. Ay, nalabas mo tanday tanga asawa, Mare. Talaga, Mare. Nalay nga agpamarang day jay. Ngam no maditirik na na. Apaw, nakasingsingpet. Ikamon iti pagnakman na, Mare. Marmarwam ti asawa akasta ti galad na. Mirna! Mirna! Ada ka kaday! Adaak dito'y tatang. Sumarap kay lata. Anya ti masapulyo. Lalapasak ni Larry ijay itay. Apay nila kay ko tatang. Arak mo't manan ti sangsangon na ijay. Kat no makatawunan akas ti aramiden na.
Binaybay ako na tanauma akmatan amang bagbagakan kwa na. Kumusta man, titrato na kan ka? Awan nagbaliwan na tatang. Kas iti sigod. Kanayon nga agong unget. Oo, nainayat, kasta. Agungot tuman ano agawid. Feeling gusto manen. Ti kayat nakat iso ti pagserbiak. Give and take kumaa, taagasawa kayo, mag. Iso kanu nga ti padre di pamilya, iso nga oray kanayon nga ong tandak. Uray ibabaindak. Masapol kanu a pagserbiak. Mangitasar ka man iti kanag, Mirna. Ay nawaw, inlutok lang nga rudon. Di mo kabaalan ti agga o aya. Na, agreklamo ka? Man ano nga min aya no agdiritso ka ije kusina, tas ikamat ti makaam nga agga o iti kanam. Ada ka nga nga asawa ka. Ay, makaumalaki di ti kastyo akanayonan. Naimbag kumamot ano makisarita ka anasaya at kanyak. Saan pa'y nga rod? Nakatangtangsit ka kanumot. Ngam no agsakit ka, apaw. Kas kala natuktukan abisokol. Awanan ta ado asaw. Mangidasar ka kidin iti kanag. Bakit? Bakit? Unay kamatan, Lari. Among maagin ina na datao. Kumaro man ang tiyan anayok. Bakit? Anay ko, anay. Mapan ka iji ospital itaray mo matibagim. Kadwa anak ko, bakit? Please. Please, italaang manan anangag ko day taa. Alamat ka na. Kasyan na ka niya. Day tat ibagbagakang ka. Nalaing ka nga agpamarang. Sakala na singpot no adarikrik naam. Makamu ka matan ay tibagim. Awan matan denggam asao. No anya ti amaw, kat isumat ti ipilit mo. Nanang. Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay si Kalaray. Kimaro man ang tiyan anayok, nanang. Anya, Kanduan na kumay di ospital. ala, arak kan soft drinks pa Kasyan na kumaan, nanang. Tinakmat ngaminan pagan ano ni bakit ka. Wun ata na umaday jayan kan ka. Ure asino mat mauma no kastalaan. Unay kan anak ka. Apay ka di tatang. Apay matakas jay tinaramid mau. Apay di mo intaray ti asawam iji pagagasan. Wan ata feeling bus no duma. Kanayon laangan nga agong unget. Salaang nasingpot no kas di ama ditirig nana. Kasanaw na dadakas anapasamak ken kwara. Hay natatang nauma akon. Di kalamasya ni iji tao. Uray ni Larimot, awan ti kaasi na kanyak. Wen angem saan mo't anasaya at abaybay amday tao. Inaramid ko ti kasjay tapno makaamiris tatang. Tapno maamiris na dagiti bidot na. Saan mat amabalin ti kasjeng araramiden na kanyak Wen angem... Asano ak ngay matatang. Mano atawanan nga agan ano sak. Give and take kumamot at agasawa kami nga rod. Kanji pa nagsasao na launay tatang. Jak kayat ti kasjay. Agbalbaliw ka man ngamin, Laray. Awan dakas nga raramidak, nanang. Ay nawaw, saan agumura ni bakit mo kan ka no ammom ter aramidam? Mangrugi kay manan. Siyak manan di kamali iti imatang yaw. Napanagsasaumlaunay kan ko ana. Saan aga puta si kati lalaki, kat si kati boss ijay balayaw. Ti lalaki ti rumbang amang idaulo ti pamilya. Saan aya nanang? Wan, ngam sa bali mo ter aramidam. Kasano sa bali? Wan taimbes asikati mangidaulo iti pabilyayo kan mirna tapno awan riray. Saan? Tamadi mo ti pakpakitam. Saan anasaya at ti kastagalat ti asawa? Ala, wanan nanang. Basol kon. Basol mo talaga. Iso nga agnakam ka, tanay. Naumamutan ni mirnakan ka. Numakarwar ka dito ospital, agkid daw ka iti pamakawan, ka nagsingsingput ka. Addaman, wano awan ti kasapulam kan kwa na. Masapul pa'y aya. Amaw ti ko na ni bakit mau. Saka lang ka no nasingput no masakit ka. Di ka mabutang no panawan na ka, Siyempre, mabutungak ba't ananang? No kasta nga raw. Aramidom no anya ti may parbang. Ay nawaw!
Iti biyag ti agasawa, adda ko marespeto iti tunggal maysa. Give and take kumaa ka na yun. Saan amabalin asikalaang ti pagserbyanda. Aramidem met ti pagrebengam kas asawa, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Gumatangak man iti may sa dosena nga itlog na naansing. Ay gapay, day talaang nana. Mala, mabait lang tay supot ko tigat-gatangam adilain. Ayun gayam, ang mga noadam amuyo amabalin amatangdanan nana. Matangdanan, malpas nga minan tilif ko. Iso akasapulan mi tiyaya para iti anak ko. Agtrabaho akman nga minan nana. Kasta ka day. Nalakalaang matkit di ati maaramid. Tilaang mat anak ko ti asikaswan na. Numay papan iti luto kan panaglaba kat siya kun ti makaam mo. Manungay ti swil daw. Pagsaritaan minto anana. Kas na ko nakitayan, saan matkit di anarigat ti ipaaramid ko kankwana. O sige, kasaritak ni Sheena no kayat na. Numayat, ibagam amapanlatan ijay banay, tapno makapagsarita kami, nana. Awan pa'y samot pagtrabahuam, Sheena, nakaw. Awan pa'y nanaanseng, apay kaday. Agsapsapol ngamin ni Adiling iti mga awer iti anak na. Kanaw, Wan, no kayat mo di agaplay ka. Mapan ka ijay balay datap no makapagsarita kayaw. manungay ti binulan nana. Dayta ti di na imbaga. Sinaludsod ko, ngumti ko na nakit pagsaritaan yun to ka, no? Ang mayat nga ta, ti agtrabaho ijay nana. Ang mga nababati itid da aswil daw. Pagsaritaan yun to ka, no? Awan ti ammo, ta italaang mo't amangala da iti yaya. Mapanak to nga rod ijay, tapno makapagsarita kami nana. Wun, mapankalat ta isupay. As-asidag ijay apagtrabahwam. Anyat ko na mitayain, anak kao. Agtrabaho akong tatang. Agaplaya, kasiyaya ti anak da Adeline akalugaran tayaw. Sigurado ka kaday, akayat mo ti kasta at trabaho, anak kao. Kabaalam kaday? Ano sak Tapno makatulong akmala ang kada kayaw. Ay nawaw, saan analaka ti kasta at trabaho, anak kao? Ipadas ko latta, tatang. Imbag kumamot mayat ti pasweldo da. Bagaan kay to, no kasanaw, tatang. Magsagana kang arudan no dalakad mau. Inton malam to, tatang. May mayat latta masapa ka amapan. Tapno di ka marabyan. Saan pa'y mat analpas ti panagdalos ko, tatang? Siya ka unti makaamo dita. Siya ka unti makaamo nga agdalaos. Simple laang matkit di ti aramidam. Bantayam laang ti anak mi. Itimplaam iti gatas kan paturugam. Day talaang, madam. Wan, day talaang. No may papan iti luto kan panaglaba, siya kun ti makaamo ang mga ramid. Manungay ti binulan, madam. 5,000 per month. Maminsan iti makalawas ti day off mo. Ay, kasta ka day. Ay nawaw, apay akas tamot ti reaksyon mo. Di mo kaya ti 5,000? Wano, pakurangam.
Kasla kurang ti 5,000, madam. Ay nawaw, kasano ko maakurang kat saan mat nga all around ti trabahom dito eh. Day talaang mat mga sikaso iti ubing ti aramidam. Sige, ipadas ko ti makabulan laeng, madam. Mangrugi ka nga rodan inton bigat, tapno maisurok dagiti rumbang nga aramidam. Nalakalaang mat ti trabahom dito ikang. Namigat ka ka din, Sina? Saan pa'y, sir? Ay nawaw. Apay ngay. Mangan kamot na. Urayak amalpas kayo, sir. Numabisin ka, mangan kalatan. Uray di na kamin urayan kan bagat ko. Nakababain mo ngamin, sir. Awan rumba nga pagbainam. Mangan kalatan numabisin ka, tapno da pamigsam. Tapno napigsa ka mga sikaso itubing. Ay agyaman sir. Adda tinapay tilamisaan. Agmerienda kalatan no kayat mo. Di ka agbabain, tan narigat ti mabisinan. Sapay adda ubing nga asikaswam. Naimbag abigatyo, madam. Diyak kayat ti kastangar aramidam ha? Ha? Siyak pailaang mat ti pinaglutom. Madam, Nasapa ka kumamat ang nagriing ata si ka tinagluto. Alas 4 iti agsapa kat nakariing ka kuman tapno makaluto ka. Amumat nga da trabaho. ay, pasensya kayon madam. Nabambanugak ngamin idi kalman kan alas 9 iti rabii naturog tayo. Ay nawaw, agrik-reklamo ka kade ah. Saan mo kiti, madam? Ibagbagak laeng mo't. Numaturog jay ubing, aglabakan to ah. Uwan, madam. Ilabam dagiti pigadan kan kurtina. Agdalos ka mo lang, tapno na dalos ti balay amadanuna. Nawatang. Uwan, madam. Kumusta mo ti trabahom ijay ayanda adilay nakaw? Marigata na ngarod na. Ay nawaw, ti kuna nalakalaang kanumat ti trabahom ijay. Marigata na ata kanayon amapuyatak. Intun kwan, siyak ti masapa amarieng tagluto akpay. Ang mayat mat siguro ti sweldom ijay. 5,000 laang ti makabulan, nana. Ti kunana kat 5,000 laang tanalaka kanu ti trabaho. Ngam kasla all around dakmot, nana. Anya, 5,000 lang. Wa, nana. Ay nawaw, kurang ata 5,000 nool around gayam ti trabaho. At dapay ubing nga awiram. Day tangarod, nana. Alas 9 iti rabii maturog kami. Nudaduma, alas 10 pa'y kidia. Inton mariingak iti alas 4 iti agsapa. Diritson ti trabaho, nana. Ay una yan. Mano nga oras magayam ti panagtrabaho. Naimbag kumama numayat ti sweldo. Wan nga rod, nana. Alanganin ang makaurnungak no kastoy laang. Iso nga ipalpas ko laang ti makabulan. Kalpasan ti may sa abulan. Agsapula kon iti sabali a pagtrabahwa. Kaano man ang ti day of mo, Sina? Diyak amo, tatang. Dipinde no anya nga aldaw ti day off ni Madam Adeline. Apay ka day. Wala, tanong kastamot lang ti sweldom iti pagtrab-trabahwam. Mabalin siguro nga ag-apply ka iti sa balay. Ipalpas ko laang ti makabulan, tatang. Iso na laang atawang mo amok apag-aplayak. No kaya't mau, sumurot ka kani kasinsin mo mabet. Ijay mo, tatang. Ag-apply kayaw para abroad. Ay nawaw, kayat ko day tatang. Adaan mo na nga agency. Kung takam ata na kayong tagsarita, jak mo't amaw no niya ti sungbat ko kin ka anak kaw. Anya ti kunam, Sheena? Saan kan ngagtrabaho? Wan, madam. Palpasak laang ti makabulan. Ay nawaw, iti anya aga po. Agabrod kami iti kasinsin ko, madam. Naa, apay nga agabrod ka pailaan ngamin. At damot tin trabahom dito eh. Dakdakkel nga minti sweldo ijay abroad, madam. Ay nawaw, kaslad da kayat mo asawa na. Awan mo kidi, madam. Kayat ko laang mati makaurnong para iti bagay kan ti pamilya. May mayat lata ano dito'y pinasti pagtrabahwam. At least, amom ti among mo. Awan pagdanagam. Wan ang manula ang mati sweldo. Kaanon tungay ang makaurnungak, madam. Awan nagdumaan ti trabahoan niya. Noan niya ter aramidam dito'y Pinas, isumula ang ijay abroad. Narigrigat pa'y kit di ijay ang.
Okay laeng, madam. Tapno mapadasak mamit. Sayang mo ngamin ti oportunidad, madam. Anya dyan nadamag ko, Adeline? Pumanaw ka no ba't ni Sheena? Wen, agabroad ka no. Apay ngamin a 5,000 per month lang ti sweldo na. Ah? Ay, kwala kay. 10,000 tinagsaritaan ta. Saan ka di? Tapno makatipid ta kumalakay. Iso a pinili na ti agabrod at akasta kagayam. Ay nawaw, di na laang ngamin ammo ti makontento. Nagbalin lang a practical di tao. Saan nga umdas ti 5,000 iti binulan? Bakit? Ang mga no pang abastuda lang dayta. Kasanumat nga iti arapaap na ang makaurnong. Kumusta kayo, Nananseng? Nasaya at latamot. Si Kangay. Okay laeng, nana. Kumusta ti panagabrodyo iti kasinsin mo? Un prasis dagiti kasapulan mi, nana. Ay, nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kamutan. Wen, nana. Ang mga nuday tuyan ti solusyon iti parikot mi iti kwarta. Wala. Iso adi mo sayangan ti oportunidad na kaum. Wen, nana. Ay, wan gayam. Saan ka di anagungat ti bus mo, idi pimanaw ka? Sa bali nga ro ti panakisarita na kanyak. Madlaw adi na kayat nga agabrudak. Ngam awam meten na aramidan na ah. Mananggon daw ay mga main. Kuripot launay kat nagrigat magayam ti trabaho mi jay balayda. No agsasaw niya dilain kat kasla nalaka ti trabaho mi jay. Jak maguston tikas dyan nga ipupos mo, Adeline. Ay nawaw, anya man ti parikot mo si Kafredo. No agbirok kay tiyaya ti anak ta. Agbirok ka laeng. Sana masapol nga ibabain mo ni Sheena. Awan madakas nga imbagak lakay. Rupat kwarta ngam dinamot amuter aramiden na. Kun kunamot itipos mo. Pudno mat arupat kwarta day di asina. Ammo ka na sakit tinakam mo. Hanggang maawatam kumamot di tao. Siyempre, adamot arapaabda. Addan to aldaw dagiti tattao adidaan mo ti makontento. Unay ka na ya. Sarde nga mo, timang padpadakas iji tao. Di ka mamutang, naidarom na ka. Jak kayat jay in-refer yu kanyak na nansing. Ha, day jay asina, sadot magayam. Ay nawaw, kunak man nunalpasan day tanga isyo. Apaya padaksam paylaang jay tao. Pudno tis istoryaak nana. Ay nawaw, apaya kasta ka. Saan mo't siguro adakas no agbirok ni Sheena iti among amayat ti pasweldo na. Addan to aldaw day ya asina. Oray puputan na. Anya ti lablaban mo aya. Siyempre, ibirok na mo tatap no makaurnong. Makarman to day jay kunak tumat. Ay nawaw, di kag sa wakasta. Ay nya launay ay ati lablaban mo. Kat 5,000 per month mo nga maintiitad mo asweldo na. Adayo adakdakil ti sweldo na ijay abroad. Makarmaka ko ma. Sapay la ko matanaranggas ti bos a matambaam. Sumanao ka manan dita. Para makita no anya ti pagbanagan ti biyak daya at tao. Ay nawaw, ni Sheena manan. Wan, addan to aldaw na dayjay. Agmamalas to kunak tumay. Di mo ilunod ti padam a tao ah. Di mo nga minamo ti marikrik nak itakat. Agbiro ka kititi kasukat na tap na makatrabaho ka mo tayo. Awan pa'y nga rod na biro ka. Anya kakidi mo tan predo. Oh, makitam na ita. Awanan, ti mayat ang mga awir iti anak ta. Ilunod munto mat ti padam a tao. Kasaritam ni Adeline. Apay ka day. Wala, tanalabas mo tan ti panangidadanas na iti putot mo. Anya, Dayta ti ipupos na iti Facebook. Saan lang nga dayta? Istoryaan na pa'y kadagiti kalugaran tayaw. Asa daw kan rupat kwarta kanu ti anak mo anagabrawn. Ray, saan aropat kwarta ni Sheena kabagays? Awan sa pa'y mo't nabirukan na ang mga awir iti anak na. Iso anisi na ti pagpupudutan na. Unayin na dya tao.
Saan mo't na makamove on? No amok lang akasta ti aramidan na. Diyak ko man pinalubusan ti putot ko ngagtrabaho kadakwada. Nuray siya nga ro. Diyak mo't ngamin ipagaraw akas jay ti aramidan ni Adeline. Hello, sina anak ko? Hello, tatang. Kumusta kan dita? Kasi ti apaw, nasaya at akmay. Kumusta ti trabahom ni ta abroad? Nasingpet ti among ko dito'y, tatang. Mayat pa'y ti sweldo. Nasaya at nga rin no kasta anak ko. Makaurnong kamot laangay. Wen, tatang. No makaurnungak, gumatangak to iti dagatayaw. Ha? Ay, uwan Aywan gayam. Awan pa'y nabirukan da Adeline ayaya. Awan pa'y anak ko. Lagayam ang aging gaitakat siyak ti pagpupudutan na. Ay, wain. Sika, tisang kaistoryana di taoy. Talagang awan mabirukan da. Takas di lang arudan ti sweldaw. Mangiruruman pa iti amaw. Naimbaglangan tanasabat ka, Adeline. Apay ka din, anya ti masapul yo, tata. Mapalin ka day, asar ding amon ti anak kaw. Ha? Isar ding maun, timang padpadakas ka ni Sina ako nak. Di kay maawatan, tata. Amok nga aging gaita, nasakit pala tinakam mau, tapinili ni Sina ti agabroad. Saan kumabot akas ta ti aramidam agmubun kan. Ay, nawaw. Di mo idadanos ti anak kaw. Tano adamanan manggagaw, ay talaga asyak ti makalaban mau. Makapaasar mo't da di ala kay Waldo. Apay ni Tata Waldo? Siyak ti makalaban mo kuna nakiiding kanya. O, reta, naumadakan kan. Asino ti butbut nga dagita atat tao. Di ka mabuteng amay darom? Ha? Agmubon kang aminan. Sarde nga mo ni Sina. Saan ko masikatimang lapod no daman napintas nga oportunidad adumtang kadakwada? Na, isuda pa ilaang ti kampyam. Nagbalin lang nga practical jay tao. Isuasaan ko mangagsakit tinakam mo no mas pinili na ti agabroad. Siyempre, kaya't damot mapasaya ti biyagda. Amumot ti kasasada. Aguli magkan. Agbalbaliw kan bakit. Narigat ti may darom. Ang mga nusikapay ti multaan da. Amam ni Casey ijalaon. May samot na jay asumanaaw. O, anya nga ita. Indarom dalakat nga raw. Nukas na. Pudno, a pinagmultada. Wen, isuasi ka, agnagam kan. Indilit mo amin na post mo. Kan di mo iruruman ti pada matao. Di mo orayan amay darom ka. Tanarigat agmulta ko naktumag. Ay, nawaw! Kas amo, itid mo ti umno kan maiparbang asweldo. No adaman dumtang anapintas nga oportunidad para kadakwada, di mo idalapdan. Iti kasta kat mapasaya at damat ti biyagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan samat ni Lili, Nana Felisa. Diyak matan makitkita. Awan dito'y pala, itadda na patag nga inlakad na. Adda na patag nga inlakad na? Wano adda iti ayan ti kabit na. Ay nawaw, kabit mat nga ibagbagam si Kavina.
Isumat ti kunada. Adda ka no kabit jay anak yo. Saan apod no dayta? Amok anadalos ti konsensya ti anak ka. Di yo sigurado. Ta saan mat nga inoras a makitkita yo ter aramidan na. Ay pangaasim Vina. No awan tinasaya at nga ibagam. Pumanaw kan. No siyak tida kayo. Bantayan nyo anasaya at jay anak yo. Naa. Talaga ka di adi kag sardang Ay, ikwa. Relax kayo lang, nana. Masigiin na kun. Ang mga noan niya pa'y ti maarami jo kanyak. Nasaysaya at pa'y. Di mo dadaulan tal daw ka. Mangan kabutan numabisin ka si kasalde. Ay nawaw, ano ka baka kasla na puno ti ulom kat bigbigat. Makapaburag iti daraday dyan, Vina. Apay, anya ti naramid ni Vina ken ka. Kabit magtisang kaibagan na. Manya, Ipilit na nga da ka no kabit ti anak ta. day tatijak kayat ka dagita at tao. Sumanauna manay. Day tangarod lakay. Naimbag kumamot nupod no ti bagbagada. No nakangagan namot nga taa, iti day ta chismes. Ay, jakon sinaludsod ta na asara kitay. Big at akas jay ti bagbagana. Amo na lang aruden a problemado da tao. Iniktam ko maay ti pagnakman na. Marmaruam ti kasta klase ti tao. Pansit kan Shanghai para kan ka binaading ko. Ay na, agyaman naklaon ay manang Adelfa. Ay gayam, nadamag mo ka di ti may papan iti anak ni Nana Felisa, manang. Apay mo ti anak ni Nana Felisa? Adda kabit na manang, iso ti naibaga ti kumarik kanya. Ay nawaw, patpat siya mo. Panagkunak pudno ti agwarwaras adamag. Kasta unay ngamin asuron ni Nana Felisa idinadakamat ko kankwana ti may papan iti kabit ti anak na. Ay na, pangaasim ading ko. Awanan bibiyang tayo no maipapan iti day taabanag. Ibagak tapno amumut manang. Naa, di ka man agbalin amarites, Bina. No adda tinangag mo maipapan kadagiti kaarubam, di ka agbalin aman nakibiyang. Kontrolam tingiwat mo. No, saan ko abasol no kasya ti mapaspasamak iti biyagdaan niya? Awan imbagak abasol mo. Ti kanyak laang kat kontrolam tangiwat mo. Saan man atabiyag ti sabali at tao ti bambantayam? Di mo ibabain ti pamilya tayo, tawan ti pulida nanang kentatang akasta. Nagsasaw ka. Mala, kukuha mo ti pansit kan Shanghai. Sa anak nagbibisin na niya. Makitambayak man, Nana Felisa. Sige lang, Adelfa. Long time no see, Asidaglaang matibalay ko, ngam italaang manan anawaya anak, Nana. Kanayon ngamin abisi Usto no binisitam takabsat mo. Wo, Nana, italaang manan, ngam nagapa kami kit din. Ay nawaw, anya nga'y tinagapaan niyaw. Tiki na maritis na Nana. Ay wun, nalabos nga agpaiso ti ugali ti kabsat mo balasan ka. Jakman amo, Nana. Saan mat akas jay dananang kentatang? Naakaran akadagiti gagayim na. Kasano mo nga main, dagiti mo't marites akalugaran tayo ti sumursurutan na. No nawaya kayo inton Sabado, umay kayo iji balay, edi ading ko. Taapay man ang Adelfa. Ay nawaw, nalipatam samot akasangay ko inton Sabado. Ay wala niya. Itagayam ti birthmark mo. Wen, iso nga umay kayo Ni Vina ngay, makaumay ka day. Jak mo, saan kami mat anak sarsarita? Ni apay ngay. Iso ti saludsodem no apay. Adda ka din nagapaan niyo manang. Jakon kayat ti agsao? Ibagam kumamot atap no maamwak mo. Ni vinalatan ti kasaritam. Ay, awan planok amapan ijay balay da, manong. Ay nawaw. Itaan niya aga po adi ka mapan. Ay, kagurak launay daydi akabsat na. Anya ti inaramid ni manang Adelfa adi mo na gusto na ya. Ado nakalaslas tog dayjay no agsasao. Anya. Agan nagkakan ko na manong. Ipagarup na ngamin nga iso akanayon ti husto. Ay nawaw. No adda di yun nagkinaawatan. Pagsaritaan niyo kumay tinasayaat. Kumaa, ngam nagngato mo ngamin ti panagkita na iti bagina.
Nagsasao, kunamlan asino akalalangan. Sana gaputi isuti inauna, katkas jay matan ti panagsasao na kanya. Anya timbaganakan ka aya. Nadakamat ko laang mati may papan iti kabit ti anak ni Nana Felisa. Katkas to unay kit din ti ungot na kanya. Feeling perfect mo tayo kabsat na. Iso nga aganad ka manong. Apay ko mga ganadak kat sa anak mo tamarites. Una, taditay amo. Ang mga no si kamutan ti sumaruno a biktimaan na. Narigatan manong. Si kamad gayam ka no ti ayan ti parikot manang Adelfa. Anyat kayat mo asawan, edi. Si kakano ti ayan ti parikot kuna ni Vina akabsat ta. Ay na wow, di mo patpatsyanda di a tao. Anya, Sa bali man siguro, ti inistoryana kang ka, tapno makaala iti simpatya. Kasjay mo nga minday di a tao, di na amo nga aklunan ti bidot na. ang Pagsayaatan na ti imbagak kang kwa ngam no apay nga taasakitin namot. anya ti imbagam kin ko anaya. Binagbaga aklaeng asaan ati biyag ti kaaruban na ti banbantayan na. Di na ibabain ti pamilya tayo, ta saan akas di ti ugali dananang kantatang. Kasta unay kit din ti asar na kanyak. Pagsayaatan namot gayam. Sigurado ani nayunan naman ti istoryana kang ka, tapno iso tinadalos, katsyak manan ti kamalay. Sigurado akayat na amaala ti simpatyam, tapno iso ti kampiam, uray bidot mo ti aramid na. Di ka madanagan, ta sa anak akas tama nang. No asino tinagbidot, iso ti mailintag. Nagpasintro ka gayam, Vina ading kaw. Wen manong, adalain lakad ko. Kastaya, Sika ngay. adalanapan ko ginatang. Ayun gayam. Nakasaritam ka din ni Manang Adelfa? Wala, hindi pa'y napalabas alawas. Anya ngay timbaganakin ka. Pagsaya atam kanumot ti makagapo, no apay nga inaramid na tikas jay. Oo, patpatyamat manong. Ammo, maading ko, no sikat ti ayan ti bidot, aklo ng latan. Ibabam ti pride mo. Saan ka taday ta mangala kay ti simpat kay ti sabali a tao, tapno lang kampyan da ka. Ay no, kasla siyak pa'y ti ayan ti bigdot ita ah. Saan mo't siguro nga agungat ni Manang Adelfa, no nasaya at yar aramidam. Oh, di da kayon ti perfecto. Siya kon ti ayan ti bigdot. Ay naading ko, nubasol mo, aklo na mo, tapno saanan nga umatidog pa'y ti saritaan. Naturay kan tumat no daduma. Hindi mo ammo nga aklo ng tibidot mo. Wanan, da kayon ti gusto. Siya kon ti kamaling. Imayak, taada tinapatag nga alaak iti silid ko. Balay mat dananang kantatang daytoy. Panagpunak kat addamat karbengak kas anak. Agpud no ka man kanya. Anya manan tindandanon mo kini Manong Eddie. Ay nawaw, idi pa'y napalabas abulan day nga issue ah. Apayakas jay ti panagsasao ni Manong kanya. Inistoryak laang matipod no anapasamak, tasabali matiis istorya am kang kwana. Apay nga rodakas jay. Aklunam nga minan ti bidot mo, di ka agpatang kandita. Na, apay, perfecto kayo aya. Sa anak a perpekto, ngam adda ti respetok iti padak a tao. Sa anakas kang ka, nagbidot ka lang arudan, ipilit mo pa'y nga husto ti araramidam. Mga laka pa iti simpatya ti sabali a tao, tapno kaslasika ti husto. Adan samat ni Adelfa, di balay dagiti dadakkel da bakit. At agpaiso, agap apadamanun nga agkabsat. Nangatumot ngamin ti pride day jay avina. Ay naku nampay lakay. Uray iso ti ayan tibid daw, ngam nagturod paila nga sumumba. Naimbag ko na saan da kabilan. Iso pay no daddo masiguro, ang mga no agdardaran tingiwat na. No saan da nga ikaniti pagnagman na, ay awan talaga adumakal ti ulo na. Dito yan, Ana Felisa? Wan, iti sumlatan dita, Edi. Agyaman naklaunay taintulod mo ti bagas may kantatamsal di dito'y balay. Awan ang yaman na. Mapanak mo't lang di tayan ni ading ko. Ay wan, nakalaslas tuglaunay day ta avina. Wan nga rod na. Sabali mat ti ugali na. Uray ni manang yung amayin katsumbatan na. Awan nga rod respeto na. No apay mo't akas jay ti ugali day ta akabsat yaw. Mabagbagaan, ngam di na mo't ang mo ti dumngag.
Naturay ngamin na. Di na kayat nga aklunan ti bidot na. Hinton kuan makatumpong iti tao ang naturturod ngam isaw. Ang mga nuidarumdan to day takapsat yaw. Day tamot lang ti pagbutbut nga mi kanimanang Adelfa na. Narigat ti mamulta. Ada kaling ko. Ay nawaw, anya pa'y laang ngamin aramidam ditoy. Awan matkat di. Kayat kala kumustaan. Ay, saan kayo akasapulan iti biyag ko? No imay ka, tapno sermonan na. Pangaasim tapumanaw kan. Anya? Amo ka, naakaran kamutin iti ugali ni Manang Adelfa. Saan apod no Ay, dayta? dukan aglibak, madlaw mo't ani Manang tikamkampiam. Saan apod no dayta ading ko? Patasak a tao. Ket no para kanyak. Sikat irumbeng agpakumbaba. Isakit na kalaang ni Manang. Di na kayat amay sagmak ka. Iso abinagbagaan na ka. Uho, ti ko na nakit di agin lalaing. Ay, awan nagdumaan nyo adwa. Naggapuam edi. Itayan ni Vina, Manang. Anya ti inaramid mo ijay. Kinasaritat. Hanggang nangatol at tamot ti pride na. Anya? Naumaakmatan, Manang. Ay, baybay anta pay laeng. No di na kayat ama ilintag dagiti bidot na. Agulimak talatan. Saan maten nga ubing? Amo na ti husto kan saan. Sa bagay, Manang. Basta di na ta kumay ramraman. Anya jay nadamag ko, Pilisa, bakit namulta ka numat ni Vina? Isumot ti kunada lakay. Ay nawaw, apay ka naw. Ada ka na tinaramid na. Nakiapa kanumot iti kaanakan ni Lisa a midwife tayaw. Anya, Dayta ti bagbagak iti napalabas atawan. Makatumpong to iti naturturod ngam isaw. amo nga tatikabsat na, anay darawm. Panagkunak kat saan? Makatawon mo ten asaan anap na pandaedi kan Adelfa di tabalayda. Gimura laki day dagijay. Awan tumang amin ti respeto na kadagiti kakabsat na. Naimbaglaangan naranaan ka dito'y paradaan, Adelfa. Apay ka di na Filisa. Amom kaday, anaidarom ti kabsat mau. Anya? Ni Vina pinagmultada, indarom tinakaapa na. Anya? Awan kaday tinadakdakama na kadakayaw. Awan mo't nana. Di na pagan ano ti umawag kada kami, takagura na kami mo't. Day talaang ngagpaisaw. Ang ipadasyo akong takon. Ay, kasjay tumong ngamin ti aramid na. O, anya ngay ita. Di nakakaaseng ti kasasaad na. Naidarom ka numa ni Vina. Ay nawaw, asino man tinakadamagam di tama ng Adelfa? Ni Nana Filisa ading ko. Apay ka no anay darom? Adda nakaapa na. Ay, mga nkit din o pagmultaan na pay. Wen ka nga road. Jak amo ano adda pagbayad na. Naimbag kumamot na ibaba na ba city pride na. Day tanga road. May samot na jay, anangato ti pride na. Uray iso ti kamali, lumaban latta. Kasaritam tuman kit di numawayaan ka. Kumusta ka matan, Vina? Ang yaman nagtaimay ka manong. Nadagsan ki parikot ko ita. Apay ka di aya? Indarom nak tinakaapak kat mamulta ak manong. Ay nawaw, apay nga min anak ki apa ka. Kasano mga min manong ka? Ay naading ko, saan nga amin na banag kat masapula patulam? Kano sikat ti ayan ti bidot, agpakumbaba ka ngamin. Awanin manong. Nalpasan kat masapul abayadak ti multa. Kasaritam ni Manang Adelfa. Sigurado nga damay tulong nakin ka. Kasyan nak nga ta, manong. Saan tayo nga mo? Ipadas mo latta ti makisarita ah. Agyaman nak launay iti kwarta nga impabulod mo Manang Adelfa. Awan anyaman na. Pagadalam day taan na pasamak kang ka. Uwan manang. Numabagbagaan ka ngamin, dumngag ka. Di ka agpatangken. Uwan manang.
Pasensya kan kadagiti dakas ana isawsawang ko kan ka iti kalabas. Ala, bayadam matenday ta amul tatap no malpasan. Tapno saan nga isupay apang panunutom. Wan manang, agyaman akmanin iti tulong mo. Ay, nawaw! Di ka agin dadalos. No amom abidot mo, rumbang nalaang nga rod nga ibabamat ti pride mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! No kasta, agpasunad ka nga raw, Marian anak kao. Uwan tatang, ijayan ti pagtrabaho ak. Ada pag-play time? Ada insenti agbalin nga among ko. Ay nawaw, nasingpet na nga ron, ano ada insindakan ka? Uwan nga ro tatang, manmano ti kas kadakwada. Pudno launa, itan ako nam. Aging pakiak pa'y tatang, masapaak namin nga agbiyahe inton bigat. O sige, Da kayo pa'y laang ti agsa ang atatang. nalpasa ni tayo pa'y Nakita ka ngayon nga dar aramidam itay, so asakon tinaglutaw. Agyaman aklaunay tatang. Awan rum mga pagyamanam. Talaga akasta ti biag. Masapol ti panagtitinulaw. Nakuntak mo ka diti babaunin at ang danong pa. Siyela ba kay? Wan, nalpasan lakay. Kaano nga yamang rugay? Agbiyahe ka no ita, iso amasapul amadalusan ti silid na. Nasayaat mat no kasta. Tapno adda kadwa ni tatang dito balay no kasta nga adda trabaho ta. Amo na ka na agtrabaho akmat kan inton Lunes. Amo na matkit di, tana ibagak matkan kwa na lakay. Okay nga rod. Siya kung tagdalos iti bakante asilid. Si kamot ang taglutaw. Ni tatangay. Adda iti silid na. Madama nga gin ina na. Okay. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan tayo. Si kapay lati makaam mo nga agdalos. Agmerienda ka pa'y manang Marian. Sige laang Madam Sheila. Isardeng mo pa'y laang ter aramidem, taggidantan nga agmerienda. Ay nawaw, nakababain mat kada kayo madam. Anya ko mga iti pagpainam, katsyak mat tinangayapkan ka. Umuna kayo latan madam. Sigurado ka, ang mga numabisbisinan ka matandita. Saan mat kay di madam? Nabsugak pa'y laang. Sige, no kastati ko nam. Aywan gayam, agluto kan tuman iti pangaldawan tayo kalpasan ti panagmeriendam. Anya ti mailoto madam. Bangus latan, tapno adda sabaw na. Ariglado madam. Agluto a kalpasan ti araramidek. Bisi kayo ka di madam. Saan matunay? Adda ka di masapul mo manang. Adala kayat ko mga ibaga kada kayo madam. Anya ngay dayta? Puskulak kon ati rupak. Talaga ngamin akasapulan miti kwarta ita. Ha? Anyat kayat mo asawan? No ukila ang kada kayo kat alaak ko matiswildok ita abulan. Awan pa'y ti katapusan ngam talaga ngamin akasapulan miti swildok madam. Kasta ka di? Sapay la ko maata umanugot kayo. Sige, ngamsakbay nga itod ko. Kasaritak pa'y nga umuna ni sir mo. Sige la ang madam. Ano sakti aguray? Ay nawaw. Kwarta mo tabilbilangan ba kay? Itod ko ti sweldo ni Manang Marian lakay. Nay, awan pa yung matikatapusan.
Saan ka niya titulagan tayo kat katapusan ti sweldo na? Wen, ngam kinasarita nak idi na minsan nga daw. Kasapulan da kanu nga minti kwarta. Naitalang amangan no da emergency da. Di na imbaga no anya. Basta ti kunana kat alaan na ti sweldo na itaabulan. Takasapulan da ti kwarta. Ala, ited mo nga rudan bakit? Sigurado nga okay laang kan ka na kay? Wen, bakit? Kas nakunam kat kasapulan da ti kwarta. Amangan mo na da emergency da. Kat di na lang may bagay iti diretsukin ka. Hello, tatang. Hello. Mangmangagnak ka de. Way, mangmanggag ka anak ka. Kumusta ka mo tan di ta syudad? Okay la ang tatang. Ni Fred a boyfriend ko. Mapmapan ka di pa'y dita balay. Sipod nagtrabaho ka di ta syudad kat man manumitan nga umay ti boyfriend mo. Kasta ka de. Kanayaw ti inom da iti tersina ni Bebang. Anya? Kita amangan mo't no isaw ti papapanan ti swildam. Ay, kuwa, tatang. Agurnong kakit day para ti bagay. Di mo sayangan ti kwarta ang nagbanugam. Bantayan nyo man, day Afraid, tatang. Amangan kunak no adamatan sa bali a babae nga iaw-awid na dita. Awan mo't kitday, ngam nabisyo lang unay. Jak lakit ti kaya ti maadaan ti manugang akas di ti galad na. Si Mang Patan ni Sir, baliwak to ti umawag. Amangan no ada iparamid na kanya. Agkape kayo pa'y asar. Agyaman na klaunay manang Marian. Ni tatang. Nakaturog manen, sir. Nag-ehersisyo matke di agsa pa. Nasaya at mo't nukasta. Oh, adan samat kayat nung ibaga kanyak manang. Ada nga agpaiso, sir. Anya da ita? Talo a bulan ko matan nga agtrabaho kada kayo, sir. Okay. No, okay lang kada kayo. Agbakasyon ako mapay, sir. Mabaling nga tama-tama nang. Ngam inton may abulan ko ma. Awan nga min kadwa ni tatang diti balay no agbakasyon kayo. Inton umay abulan pa yung batilib ko. Okay lang, sir. Makalawas lang mati mauray. Bumali ako mamatlaang, sir. Tapno ada ti maisangpat ko iti pamilya. Oh, sige. Awan parikot di tama nang. Adto yan ti kwarta manang. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Sweldom day ta iti bulan manang Marian. Di kay madanagan, madam. Agsubli ak tumatlaang. Itrabaho ak ti kwarta nga inalakada kayo. Di ka madanagan, tamaawatan mi matket di no kailiw mo matan ti pamilya. Agyaman aklaunay ata maawatan nak, madam. Awan rumbang apagyaman na manang. Tao tayo lang, iso anormal day ta. Normal no mailiw ka iti pamilya. Ayun gayam, nakagatang ka di iti pasarabo da. Inton bigatan, madam. Saan ka nga taamala daw iti pagluganam? Rumwarak to anasapsapa, madam. Ala, sikat ti makaam mo. Makalawas laang matket di ti bakasyon mo, Uwan, madam. Kalpasan ti makalawas, agsubli akmanan iti trabaho. Di mo mo't nimbagbaga nga agawid kagayam ita, Marian anak ka. Surprise nga ro, tatang. Naimbagman tay manugot lang iti among mau. At siyempre nasingpat dagi kanyak, tatang. Ay, nagasat ka nga rod. Ano nasaya at dakin ka? Wan ni Fred ngay nga tatang. Jak amaw no sa dino tayan na ita. Ay nawaw, diyo ayan nakit kita. Nabayagay na saan kami ang nagkitkita iti dadya tao. Ti kuna na kanyak at nagawid kanumatan dito'y lugar tayo. Siguro jak amaw takas na ko nakitayan. Nabayag saan kami ang nagkitkita. Mapanaktuman nga ron ijibalayda. Nay, kita tama nga no agbalin ka manan nga uto-uto ijay. Inton kwan, apaan na ka manan no maibos ti kwartam. Anyat imbaga ni Manang Marian, bakit? Nakontak mo ka din? Awan pa'y nga rod lang ay. Ay nawaw, aping awan. Tinagtulagan tayo kat makalawas lang ti bakasyon na. Talo nga aldaw nan ijay. Agsubli ko mainton Lunes, ngam di na mo't replyan ti text ko kankwana. Inawagam na tako man Kaino agraman awag ko, di na mo't sumbatan. Ay nawaw, apay nga akas tamat tayo. Dahil lang ang awan signal iti ayan na ita.
Sa bagay ang dapay mo't ti manunga aldaw a bakasyon na Man nga aldaw ti bakasyon mo ay Marian. Makalawas laang tatang. Kalpasan ti makalawas ag sublikan. Siguro. Ay nawaw, apay kaya kasta ti sungbat mo. Makitanto tatang. Ay unay ka na nakaw. Di mo ko madadaulan ti panagtalak dagiti among mukin ka. Ni tatang Ay narigat nga ta ati agsapol iti among anasingpad. apay nga nga excited kayo katawan pa'y mat makalawas ko ditoy. Ta amangan numaliwayam ti agsublay. Kat adamay baga dagiti among mao. No maipapan kadakwada, siya kunti makaamu tatang. Hello, Manang Marian. Oh yes, madam. Ay nagyaman ta sinong batam ti awag ko. Kaano ngay ngagsubli ka dito eh? Ay, kwa, madam. Nalpas mo ti makalawas a bakasyon mo. Pasensya kayon, madam. Pasensya kayo no nataktak ti panagsublik. Kaano nga rod nga agbiyahe ka? Diyak pa'y masigurado, madam. Ada nga minti emergency dito eh. Anya? Ni, kasano nga rodan dayta? Di kay madanagan, madam. Agsubliak tumatlaang. No mabalin kat inton bigat ko mamanang. Agtiksakto kada kayo no kasano, madam. Agyaman aklaw nay. O sige, orayok ti text mo. Alanganin samot nga agsubli ni Manang Marian lakay. Ay nawaw, kasano mata na ibagam na ita, bakit? Wen ata di nakmeten kontaken. Anya nga rodan ti aramidan ta ita. Day tangarod ti jak amo lakay. Ti ko na nakat agsublin to kano. Ngam jak amo agsublin to siguro no kaano akayat na. Saan mata mabalin ti kasta Sana mabalin nga agsubli no kaano lang akayat na. Nang runa kat adamat trabaho ng agur-ura dito Day ta ko mati panunutan na lakay. Makalawas lang ang titulagan tayo. Kan may isa, inala na pa yung ti sweldo na iti doa bulan. Makapay-stress mo't gayam na di a tao. Ay, wen nga rod lakay. Saan aga puta na saya at takan kwa na? Kat kas jay matan taramidan na. Sardinas man, Manaw. may salaang. Makaumamot ngamin tinatang akanayaw. Ay, Ay, gayam. Nagawid mo gayam ni Marian. Agdualawas nakit din dito'y Nay, medyo nabayag mo gayam mo. Kunak man no agtrab-trabaho ijay syudad. Jak man amaw iti dadya a tao. Pinagbakasyon ka no ti among na iti makalawas. Kamno apay adimot ti nagsublay. Nay, sayang mo't ano saan nga agsublay. Kanayon kumata palagipan. Nga makaungot mo't ngamin no danduma. Amangan kit di mo't no adda basol na. Ay, day tati jak amaw kabagays. Adamot tin kan kwa na Saan mo tin nga ubeng? Amunan ti husto kin saan. At tuyen ti sardinas agat gatangem. Amangan no sa balik di ti papanan ti saritaan ta. Asino di imawag kan ka? Te among ko tatang. Ay nawaw. Apay adi mo sinumbatan. Awan mat te amok nga ibagak kadakwada. Amangan ko na no urayan dati panagsublem. Masadutak pa nga ro tatang. Ay nawaw. Saan ang mabalin ti kasta anak kao? Noan niya tinagtulagan yaw isaw ti aramidam. Saan mo't ang mabalin nga agsubli ka ijay no kaano lang akayat mo? Pag pananutak pa'y man anaimbag tatang. Saan aga puta da kwarta nga inigdamam kat kasta kamutan? No ada sa bali a planaw, makisarita ka anaimbag itibus mo tapno awan parikaw. Agsapulaklatan iti kasukat ni Manang Marian lakay. Wanan awan samat ng ti mauray ta. Wen nga rod, mangyaw awan met gayam day a tao. Sapay adda advance na. Day tangarod lakay, bimali, ngam awan meten nga agsubli. Ay, ipost kun sa tirupa na. Wanan tapno da pagnakman na. Dinak nga ta idarom lakay. Awan ga po na tapno idarumda ka. Awan mo't basol mo. Iso ti ayan ti bidot. Di na ammo ti agtungpali ti saritaan. Hello, Auntie Hilda.
Mawagak, tanda na patangay bagakan ka, sila ka anakan. Anya day ta, auntie? Amok, ti babae nga in-post mo. Ha? Ni Manang Marian, auntie? Wan, kalugaran mi day jay. Ay nawaw, kalugaram gayam tinangluko kada kami, auntie. Wan, da kayo gayam ti among na dita syudad. Da kami nga rod, auntie. Mabanak to ijay balay ta inton madamdama. Ibagak akuntaken na ka. Uray di kwarta mi laangan ti sublina, auntie. Adamutin na alami akasukat na. Ay katwan sayang mo ti kwarta nga inala na kada kayo. Wan nga rod, auntie. Naimbag kumamot ano makisarita na saya at kada kami. Ngam saan mo takas la ilumlumungan na kami. Apay nga italaang nagpakita ka manang Marian. Pasensya kayon, sir, madam. Hindi pa napalabas sa bulan nga urayan da ka. Adumat nga minti emergency. No planom ti agsubling agtrabaho kada kami. Ladingitak ngam saanan ang mabalin. Ay nawaw, apay ngay madam. At dahil nalamin nakasukat mo. Aniya, Day tatipod no. Narigat ka mo ngamin amakon kontak. Diyak ka mo no ululbudan na kami laang munoan niya. Kasla saan ka atao akasarsarita. Inutom latan abayadan ti kwarta na alam kada kami. ay, Tano may papaniti trabaho dito eh. Di min kayat nga agsubli ka pa. Ay nawaw, nagsubli ka adagaw sa Marian. Kunak man nagtrabaho ka. awanan tatang, awanan ti pagtrabahuak. Anya, Saanan akayat da ma'am kanser nga agsubliak pa ijay. Ada kano ti inalada akasukat ko. naumada siguro ken ka. No, apay nga may naginundawayam ti kinaimbagdakin ka. Nakautang akpay kay di tatang. Inalak ti swildok iti 2 bulan. Kahit anya ti kunada nga ay. Masapul nga bayadak tatang. Kasano ang makabayad ka kat awan mo't nga rudin trabaho. Hay, jak amun tatang. Dahil nga main, no nagtungpal ka kumay ti saritaan yaw, di saan ka kumangagparikot ita. Ay, tatang. Pananggundaway, tikas dingin naramid mo anak kao. Nagasat ka ata nasingpot ti among mo. Ngam sinayang mula Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaimbag ti sabali at tao ken ka. No nakitulag ka kadakwada, agtungpal ka. Tapno awan ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakasaritam ka diti supplier ta, no bres lakay. Uwan bakit? Ay nawaw, apay nga rod akas ta tilangam anagawid. Saan mo't ngaminan anang to di ti kwarta? Apay kanungay. Wala ta na ornong ti utang ta. Sigun iti supplier ta kat nasaysayahat ka no isardeng ta pala ang tiyagmula. Tapno saan na dumakkel ti utang ta. Amuna ka di nga inlako ta iti sabali tinateng anaapit ta. Saan bakit? Timbaga kat napiste ti nating amula ta. Ti kuna naman. Saan ka no pa'y amang ta? Damang ano saan ta ama kabayad? Ay nawaw, kasano nga roden ama kamula ta no kastalaang. Ipadas ko man ti makisarita ka ni Manang Madel. Ewan, adda pwesto na ijay palingki. Saan ka di? Adda bakit?
Isong ipadas tatya agpatulong kadakwada. Anyat masapul mo no bres ading ko. Apay nga imay ka dito'y pisto may. Kasapulan mi titulong mo, Manang Madel. Ay nawaw. Anya a klase ti tulong ti kasapulan nyo? Saan nga minan anang tad iti kwarta ti sigol a supplier mi, Manang? Kat? No kaya't yung kan Manong Samuel, supplyan na kami, kan bakit ka? Ha? No adda maapit mi, di pagpingayan tayo taw. Na kayo to kan Manong Samuel ti mangilakaw. Tada kayo mat kada pwesto na di ti palengkay. Sige, takasaritak tupay man ni Manong yun, no anya ti makunana. Sigurado nga umanugot da jay, Manang. Wen, nga makasaritak latta, tapno awan maibagana. Tapno di namat panunutan nga agdis-desisyonak asyak laeng. Anya nga iti makunam, lakay. At dapay mat kwartata, bakit? Okay lang, no supplyan tatikapsat mo. Sigurado ka? Ay, nawaw. Siyempre mayat mat tinaibagat tikapsat mo. Pagbibingayan tayon to, no nabayan tinatengda. Kat, manungay nga rod ti ited ta. No manuti ka sa pulan da akit, di isaw titid mo, bakit? Mayat mat tinapanunot tikapsat mo, tapno anda ilako tayo dito'y pwesto. Sa bagay matkit di Awagam tikapsat mo. Ibagam ken kuana, asuplayan ta ida. Iti kasta, makapagmula damutin, tapno saan sayang ti aldaw. Lima basak ijay gardin nyo itay, kat nakamula kay magayaman, Frida. Wanmat nga min na nalagring. Kunak man no awan intet ti supplier yaw. Sa bali ti supplier mi itanana. Anya, Ni ipagmadel ti supplier mi itanana. naimbag man tayo manugot da. Una, tano makaapit kami, di mairanod dantong matlaang. Kasta ati mayat, agtitinulong kayaw. Wanmat nga min nana. Saan kay to amarigatan amang ilakaw, taada mo pwisto ni ipag mo. Aywanan nyo laan na imbag timula yaw, tapno ada maapit yaw. Masapa ta amang paniti garden ita, bakit? Ay nawaw, apay ijay garden. Tulungan nak ngagsibog Noo, di mo kabailan nga aramidan dayta. Tulungan nak tapno mabibita malpas. Ay, kaano gayam nga agpasentro ka? Diyak tayo masigurado. Apay ka di. Awan mo ti may spray iti natang amulat na ibusan. O di agpasintro akin ton bigat. Nasaysaya at pay. Dumawat ka iti kwarta kan manang madel, tapno adda maigatang iti chemical kan abono. Kapilita na. Naibusmot ton ti kwartang intud na di napalabas sa bulan. Ano santa ti mangted takas na at talaga ti supply ako nada. Kumusta nga tamot ti mula da ading no bres, Madel, bakit? Diyak amo alakay. Saan kami pa'y mat nakapagsarita? Binilin ko matkit di aywanan da na imbag tinatang amula da. Anya nga ta, no mapan mo ida bisitahin. Uray kayat ko, awan mo't pangitalkak iti pwesto talakay. Nadya lang. Sayang mo ti mapaglakwam no agbiyahe ka ijayan da. Sapay adayuman. Hay na nakunampay lakay. Kabsat ko matkit di dayjay imposible mat no ulbudan da talakay. Ang damot kat di puntom, bakit? Maring matsambahan da ti mayata presyo. Kumaa, tapno adda serbi ti nagbanluganda. Awagak tulangan ti kabsat ko inton madamdama ta kumusta ag timula da. Oo na, tapno amutamat no kumustamot ng timula daan natong ijay. Kat, kumusta nga'y tinatang amulayo di ta ading ko? Medyo nga rod, Manang. Ay nawaw, apay mat? Kasano a medyo? Apay, awan ka di pa'y maapit? Awan pa yung rod, Manang. Nay, apay nga'y akasta. Kurang tidanom, kan adda na piste. Nay, kitaan nyo no adda pa'y maaramidan tayo. Nangina tinatang ita ading ko. Mangtad ka manan ay ti may spray, Manang. Naibusan ti ginatang mo? Awanan, nasa po lamang ipawit kayo, tabarang makarecover dagi dyan. Sige. I-text mo nga rod no anya ti magatang ta ibaon ko ni Manong mo a Samuel. Isunton ti mangipawit. O sige, i-text ko, Manang. Ipawit yung ada ko sa... Wen, da kamin ti makaam mo ading ko. Da kayo matgayam na nalagring.
Lumabas ako mangam nakitak ti mulayaw. Mayat abuy-buyaan si ka. Ah? Nangina ti presyo itakag. Sigurado ang makatsamba kayaw. Sapay la kumaanana. Kaano nga agapit kayo aya? Aguray kami kaano ang mabalin nana. Saan pa'y mat ngamin ang mabalin nga apitan dagita. Nasapapay. Aguray kay laeng iti mano nga aldaw. Sigurado adumakkel pay dagita. Wan Mayat ti mulayaw, naglalang tuda. Kasta talaga nana. Naaywanan ngamin anasayaat. Kasta tinasaya at nakaw. Aywanan ana imbag ti mula. Iti kasta ket adda ti maapit. Naimbag laang ang taado tinaapit talakay. Wanya rod, bakit? Ay na, magagara na kun ang makaigam iti kwarta lakay. Si kala nga ya. Oray siyak mo ta. Anya nga iti planom kadagitaan natang lakay. Kas iti sigod nga raramidan ta Ila ko tapay lang iti sabali. Saan ta nga itulod iti ayandamanang mo, Madel? Ang mga awan to ti mabati, no ije ti pangituludan ta. Sapay na ornong mo ti utang ta kadakwada. No itulod ta ijay, hawanan ati may gamanta akwarta. Wen ata makibingay pa'y damanang mo. Kun bayad ti utang ti dadduma. Day tang road ti pampanunutag, bakal. May mayat nga agpayso no ilako tapay laang iti sabali. Ang asino nga ta ti pangilakwan ta. Ibirok mo alakay. Sigurado nga ado ti mayat agumatang kadagitaan natin. Ang mga no kaya tiyo agatangan tinatang may nanalagring. Ha? Ang mga no kaya tiyo agatangan tinatang may, tay tulod mi ti pustuyo. Ay nawaw. Kunak man no ni Madil akabsat mo tinang supply kada kayaw. Ti bali ta first gather mat da ito inana. Saan mat siguro adakas no ilakom mi pa iti sa balay. Ang mga nuday tanto ti pangrugyan ti saan nyo apagkikinaawatan. Diritso yo lang no di yo kayat nana. Pasensyakan ngam talaga asaan. Diyak kayat ti makiap-apa. No di yo kayat di saan lang. Ibiro kulatan iti sa balay. Nasaysaya at pay. Diyak kayat ti mairaman no bilang man taada ti agriray. Oh, bingay mo bakal. Ay nawaw, binayadan da adagos tinateng talakay. Wala bakit. Anyat imbaga ni nanalagringay. Saan ani nanalagring tinangilakwak? Anya? Di na kaya tagatangan. Iso nga imbiro ko ay iti sa balay. Awan ammo day di abakot. Naku nampay. Nanginakit di tinatang itaa. Saan mo't adata ti maawanan no bilang laang? Ay gayam, inalam ko mati contact number ti nangilakwam ta isumanin ti pangituludan ta no agapit ta. Ada kanya kon bakit. Awan pagdanagam. Makitambayak man nanalagring. Sa dino ba't tinaggapuam, Frida? Ijay syudad nana, at dala napan ko ginatang. Ado kwartayo itaa. Una, tanangin na tinatang itanana. Tinapay kan soft drinks para kada kayo. Ha? Di kay madanagan, talibre day ta. Saan kay asingirin? Ngam. Ay nana, awan pagdanagan nyo. Takas na kunayo itay, kat ado ti kwartami ita. No adda bayad tinatingyaw, idulin nyo ki day. Nawatin nyo ki din nana. Da kayo lang aro din ti mailibre. Nagadupay lang ibagbagayo din ta. Ado ti kwartami nana. Manayunan pa'y manin, taagapit kami manin inton Sabado. Manuabulan ng tinapalabas. Ang awal na tamot itulod na nobres anatang hindi pusto bakit? Ay, nga rod lakay. Manumot din akong takan naktikabsat ko. Imposible no saan pa yan nakaapit na gijay. Day takat nga rod. Awagan man kit day bakit? Wan, ibagak nga umaypay dito'y pwesto no nawaya tapno makapagsarita kami. Wanan tapno masumbatan na nagiti sa ludsud ta. Sapay la kumaalakay. Diyak kayat amalukluko ak. Asino matimayat amaluko bakit? Maganak to nga ron, no anya ti mapagsaritaan nyo ti kapsat mo. Agyaman akta nakaumay ka dito'y pwesto no bres ading ko. May mayat matlaang ngamin no personal nga agsarita ta. Anta ka di ibagam manang?
Kumusta matan timulayo ka ni Freda? Ay, kwa manang. Manu abulan matan tinapalabas? Saan kayo kadipay ang nakaapit? Sa anak mo't ngamin ang makabiyahe iti ayan nyo tabisi ak. Kinapudno na, awan maapit manang. Ay nawaw, kasano nga awan maapit? Awan ata, napistikat nga rob. Anya? Isa sana ka nagpakpakita kan ka, tawan na talaga manang. Ura di garden ti karuba mi, napistimot lang. Nanalagre? Madel? Kunaktupay kat, da kayo dayta. Kat, kumusta? Anyamot nga iti pakakumikuman nyo ita. Busy akmat iti pwistok Si Kangay, Ay, uray sakmat, nana. adun samot ti customer yaw. Mayat nga min ti lokasyon ti pwisto yaw. Kaasi ti apo, adalat tamat, nana. Isumot ten ati kasukat tinalugi kada kami. Napisti ngamin tinateng amula da ading nobres. Napistay. Wen, nana. Isumot ti kunana, idi nagsarita kami. Talaga adakkel ti panagtalak mo iti kapsat mo, anya. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Kinapudno na. Kaya't da nga ilako tinatangda kanyak iday. Saan ko lang nga inala, tamok asika tinang supply kadakwada. Jak kayat tirirey. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Inlako dalaki di iti sa balay. No kasta, nagulbod gayam ti kabsat mo. Ay, wen lakay. Linuko data. Nagulbud da, gapo iti kwarta. Anya. Ngam awanan maaramidan ta. Inlako damot nga rudan iti sabali tinateng nga inapit da. Kasano nga rudan ti utang da? No ibagak kan no bres tinapasamak, sigurado nga aglibak dayjay. Una ngam saan mat anasaya at nga ulbudan na da tao. Mala, di kagdanag tasingirak to lakay. Sigurado nga agpatulong tumatlaang dayjay no maibos ti kwartada. Nay, adda ka matgayam no bres. Anya ti umay mo ibaga? Ipatas mi kumamanan ti garden manang. Anya? No, okay lang kada kayo kan manong Samuel. Supplyan na kami kumamanan, barang makabawi tayo, itilugi tayo. Ammo kunti may papan iti kalukwan yung agasawa no bres. Kalukwan? Ni, anya ti kahit maasawan manang? Ammok asaan apudno anapiste ti mulayo. Ha? Uray di mo ibaga. Ammuklatan nga inlako yo iti sabali tinaapit yo. Angam di ka madanagan? Saan ko nga isidir dayta? Ti kada kami laeng ket bayadan nyo ti kwarta nga inutang yo kada kami. Manang? Gapu iti kwarta, nagulbud kayo kada kami. Ket di yun namnamaen amangirwar kami manan iti kwarta. Dayjayen ti maudi apa ng tulong mi kada kayo, nobres. Naman ni manang ti may papaniti kalukwan ta, bakit? Anya, Kastaon ti ungat na kanya kitay. awan nga rod inted na akwartakan ka? Awan, bakit? Sapay na ibusin ti bayad tinateng ta. Parikot manayin. Kasanumat anaamuan na ti may papan iti day tabanang. Sigurado nga danang idaron kan kuana. No asino mat nga ta ti awanan bain anang idanon kan kuana. Saan ko na sinalodsod ta, makaungatan. Kasanuta pa'y itan lakay. Awanan saan tan makamula. Ay, una yun ti kastoy abiyag. No saan ta kumanagaramid iti kalukwan, ang mga no saan ta ngagparparikot ita. Ang manyangay kat nelaw ang tamutan. Panagtalag ti kabsat ko, ti dinadaal ta, bakit? Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti panagtalak ti tao gapulaang iti kwarta. Laglagi pam at ti kwarta kat mabirukan. Ngam tinadadaal a panagtalak kat narigatan a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
Apay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agabrod mo gayam ni baka mo, Leonard. Asino tinakalamagan nyo ti dayta nanang? Isumot ti na ibaga ni abalayan dudong kanyak. Pudno ka day. O nanang, agabruden ni bakit ka? Ay nawaw. Apay nga agabrod. Asino ngayon ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Adak mo't nanang. Siya akong ti makamu ka dagiti ubeng ta ni Almira tagtrabaho. Ay nawaw. Baliktad ka mag. Sika kumati nagabrod Sika nga rod ti lalaki. Lagi di kayo tagabrod nanang. Ni Almira latan Sika ti lalaki. Ngam kastapay lang ti kapanunutam. Kabailan ni Almira dayta nanang. Lukayat na tagabrod, saan ko alapdan? Siguraduan na lang nga day pauit na sustento dagiti anak na. Na, di ka mabaeng iti kastangar aramidam. May sakilo man a mantika, Marivina. Day talaang, Mare. Wen, Mare. Mangigisa akman itinatang. Wen, Mare. Ay, kaano nga minan ti flight mo, Mare? Intun umay alawasen, Mare. Dandanimot gaya man. Wen nga road, nagpartak ti panaglabas ti aldaw, Mare. No, apay nga min asaan anila kay mo ti pagabrodem, Mare. Isumot ti lalaki. Ay nawaw, dayjay pay ti ko na, Mare. Di na kayat ti agtrabaho dayjay. Ay, nagpamilya pa ilaang no di na kayat ti ang trabaho. Naku nampay, no sa anak nga agsakripisyo, awan agbisin ti pamilya mi. Si kamatan ti makaamo kadagiti ubing lakay. Wen, bakit? Kitaam taam mga numaliwayam ida. Ay nawaw, amok na niya ti rumbang aramida. Sana masapul nga ibagam amin. Ulitek taam mga numalipatam manen. Uray di mo ibaga, aramida klat ta bakit? Anyat panagkitam kanyak aya, awan amuna. Kasano, katkasla di mo amo ti araramidam. Manmanula ang agunay ka dito'y balay. Aging pakikakitin, tapno di ka maladaw iti flight mo. Asikaswam ana imbag dagiti ubing, naawatam. Uwing kunak lang arod. At daladakas ang mapasamak kadakwada, makita matalaga. Tasirmunan nakpailaang ngamin. Apay nga tala ngay mawag ka si Kalmira. Wan atay tala ang anawaya anak, apay ka di aya. Ay nawaw, di mo't imbagakin ka na ibusan ti kwarta ngayon pauit mo. Di mo nabasa ti tiks ko aya. Naibus adagos. Wen, awanin na bati. Aktipit ka mo ngamin Manulang mo di pauit mo ay. Mangipauit kang tumanan Saan anala ka ti trabaho ditoy? Isung aktipit kayo dita. Awan imbaga ka nalaka ti trabahong dita. Ti kanyak lang, kat di mo liwayan ti mangipauit iti sustento dagiti anak mo. Ay, rupat kwarta talaga. Sa anak arupat kwarta, tapno ibagakin ka, para ka dagiti anak mo ti kwarta daw dawatek. Da kayo pa'y man ti mga awir ka dagiti apuyo nanang. Ay nawaw. Sa dino ti papanamaya. Awan mo trabahom kang. Alamot tan ananang, italaang mo't manan. At ngamin na patik alakad mi kini Paris Simeon. Bisyo manan. Basta dalakad mi, di yung salud-sudan o salino. Di ka mabain iti katugangam iti kastangar aramidam Anya ko matipagbain nanang, awan madakas ng aramidak. Mabambanog ni bakit mao ngagtrab-trabaho ije banlasyo tao. Kitsika,
Day talaang agpaliwaweng tar aramidem. Day tabisyom tiin into narum. Saan mo't nanang? Nakayukid di mo't. Day ta ka diti makagapaw. No apay a pinagabrod mo ni bakit mau. Tapno nawaya ka mga ramid iti kay kayat mau. Nakababain man ti kasta, Leonard. Naimbangal daw mo, Marivina. Siga magayam, pari Leonard. Adala ko maarak. Arak manan. Ay nawa, awan pagdanagam, tabayadak ti arak nga laag. Saan ko nga utangin? Imbes nga igatang mo iti si daan dagiti ubing, igatang mo kit din iti arak. Italaang may. Kano masansan mo ti panagin inom yo. Pinanawam sa manin dagiti ubing ije balay yo. At daday tayo ni nanang. Awan pagdanagam, mare. Ta safe and sound dagiti anak mo iti bunyag. Una yun ti kasta, pari Leonard. Di ka makonsensya iti kasta nga aramidam. Apay ko mamakonsensya, katawan mo't balbad ka katao. Mabambanog ni Mari Almira ijay abroad. Katsi ka, relax ka laong. Saan mo't Siyak mo't yung mga sa asikaso ko dagiti anak may. Kano ka na yun nga ipaaw-awir mo kin ni Nana Silvia? Nagadulakid ding ibagbaga mo. Saan ako nagumatang iti arak? Makapadismaya ka mo't. Naimbagngal daw mo, abalayan Silvia. Kastamot kan ka, abalayan dudong. Nagkapuwak di tabalay da Almira ken Leonard. Ngamawan mo ti tao ijay. Sarong karak kumadagiti aputa. At dada dito'y balay, abalayan. Nakaturog da. No kasta, sikat yung mga awir kadakwada? Woy, nabalayan. Diyak amo no sa di numanin tinapanan tinalaing nga amada. Anya nga ron aramide ni Leonard no kasta? Agpalpaliwaweng Di na mo nga rod kayat tagtrabaho. No adda may bagakan kwa na, ka di na mo't ipangag. Anya? Ay awan babain da di atao abalayan. Iso ti lalaki, ngam kaslaawan mo't arapaap na para iti pamilya na. Nagrigatin ayati kasta. Naku nampay. Ay, siyak ti mabain iti anak mo. No saan laan nagagat ni Almira aputot mo, ay talagang agbising ti pamilyada. Nakasaritak na balayan Silvia, idi na minsan nga aldaw anak ko. Kat, Kontrolin ti pauit mo akwarta kin lakay mo. Ngamen, saan namot nga aramidan ti pagribangan na ditaw? Ay nawaw, anyat kayat yu asawan tatang? Saan nga iso ti mga sa asikaso kadagiti anak yaw? Anya? Day tatipod naw. Ni abalayan Silvia mo't gayam ti mga awil kadagiti anak yaw. Ay nawaw, talaga nga awanan ba inmot day di alalaki? Pudno gayam ti dandalon da kanyak. Kunak ano chismis laang iso ang nagululima kak. Agsagana day di a Leonard. Ikami ti pagnakman na anak ko. Marmarwam ti kasya klase ti lalaki. Di na kaya tagtrabaho. Papakpakan lang magayam kang ka. apay aya atex ka atex si ka Leonard. Kasanumot ngamin. Kurang timpawit mo akwarta. Kasano akurang? Amumot anangin na ti magagatang ita. Ay kat ano sam ano anya ti adda, i-budget mo nga men. Ay unay kan Almira. Isungarot a pinalubusan ka nga agabrod. No kayat mo, di agabrod ka mat. Di ka makawaawat mo't. San ang mabaling nga agabrod tatwa? Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Oho, no agsasao ka dita, kaslaas asikaswam dagiti ubing. Anyat kaya't mo asawan. No manutimpaw it ko, iso ti anusam. Saan kat atariklamom tinang nang runa. Agyaman kakit di taadda pay lang may pawpaw it ko kang ka. Talaga nga awan manak na mo, Leonard. Apay manin nanang. Diyo ka di kayat nga asikaswan dagiti apuyaw. Agsapol ka nga rudan iti trabaho. Tasya kun ti mga awer kadakwada. Awan mo't nga rod mayat a pagtrabahuan dito lugar tayo. Ay na, pangaasim man tagbain ka mo. Sino ko matipagbainak nanang? Mabambanog ni bakit mo ijay abroad. Katsi ka, ay na po, maya tibiyag mo ditoy. Desisyon Almira ti agabrodan niya. Sinuportarak lang ti arapaap na. Nagabrod tadi mo ngamin aramidan ti pagrebengam kas padre di pamilya. Tiyak man gaya mo ti kamali. No saan nagabrod ni Almira?
Ayawan lat amok, Leonard. Talaga nga agbisin ti pamilyayo, tasadot ka mo launay. Diwan lang, ni Almira tinagagay, siya akong tisado. Ada kayat ko ang maamuan, iso nga inawagan ka, Marivina. Anya ti kayat mo amaamuan, Mare? Pudno ka diti idandanon da adamag maipapan iti asawak, Mare. No may papanday ta iti bisyo ti asawam, ken hayahay abiyag na ditoy. Pudno, Mare. Anya? Ti bisyo na ti papapanan ti ipawpaw it mo a kwarta, Mare. Agraraman alalaki. Isumit lang ti may sa apakasikuran ni Nana Silvia. Kasano mga min, itulod na dagiti anak yu iti ayan ni Nanang na. Intun kwan, mapan makiin inom. Ay, talaga day di atao ah. Urayan na amalpas ti kontrata. Isulatan ti ibaon mo agtrabaho, Mare. Isumit ti lalaki. Kundi na mo lang asikasun dagiti anak yu. Kasta nga agpaiso ti aramidak, Mare. Para makita ah. Almira, Apay anak lang ka nakakita kanyak. di mo matimbag-baka nga gawid kagaya may tabakit. Un ata kayat kayo asorpresaan. Dagiti ubingay. Ay, kuha bakit? Di, Ayan dagiti ubing ko nak. daday tayo ni Nanang. No kasta. Impaawir mo manan kinanang. San mo't siguro adakes, tapo na mo't lagi dyan? Nalaing ka magaya man niya. Tapno makapagbanding damot laang, bakit? Makapagbanding mat nga ibagbagam. Kat isumot bakit? Amok impaaw-awir mo dagiti ubing kinanang tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Talaga asadot kang asawa. Awan pa'y sir-serbim mo't. Mare Almira? Siyak nga ron, Mare. Ay nawaw, kaano pa ang nagawid ka, Mare? Idi na minsan nga aldaw laang, Mare. Kat ay na. Talaga ang makapaburak iti dara day di Leonard, Mare. Anya man hindi naramid nila kay mo, Mare. Nagapa kami Anya? Kasanumo ngamin, Mare. Nadanunak ang nakailad ije balay idi nagawidak. Sakat nakarugrugit ti balay. Talagang awan sir-serbina, Mare. Kaano ngagsubli kay Jabrod aya? Awanan, saan akon nga abroad. Anya? Si kamot ti agtrabaho Ning, sayang mo't Si ti lalaki. Ipadas mo ti agtrabaho tapno adamot serbim Saan kat aday ta bisyo kun barkada ti ininto na raw. Grabe ka mo't ngagsasao. Apay nga agsakit tinakam mo tunggal ibagak nga awan ti serbim kat pudno mo't. Kita man ti kastangar aramidam. Panagkunam ka de kat aramid day ta ti ulidan nga asawa. Nanang, dituyak pa laang man balayaw. Na, saan ama balay nga gistambay ka dito'y balay, Leonard? Napudot nga ron ti ulo ni bakit ko kanyak nanang. Ay kabasol mo lang Hinaw. Di mo nga min aramidon ti pagrebengam kas padre di pamilya. Iso aday ta, pagpupudutan na ka ni bakit mo? Nasayat man nga ron, di kasi nga isaw-sawang nananang. Isi-isiin naktupay ni bakit ko. Apay nga sakit tinakam mo, nupod mo ti bagbagana. Agtrabaho ka mo nga min para iti pamilyam, tapno di na ibaga nga wan serserbim nga asawa. Nanang, Saan ama balin ani bakit mo tinamnamaam? Saan ka mo't abaldado ka? nilakay mo ngay. Awan dito'y balay, tatang. Ay nawa, sa dino tinaparan na, nagapa kayo manay? Nagapa kami talaga. Na yan. Kasano, kat di na amo ti aramidin na, tatang. Awan sir-serbina. Nakababain ka na kita karubayo. Amuda mo lang ti mapaspasamak, tatang. Ti panagrik tupay, kat kaslaak single mom. Kita am ti langak, tatang. Aglang nga akon agurang iti katatrabaho. Anya ginadamag ko, Mare? Nag-apply ka numutin nila kay mo. Uwan, Mare. Isumot lang ti imbaga ni nanang kanya. Nasaya at matnog trabahon. Wala nasakit ka no tinakam na idi imbagak nga awan sir-serbina. Nasakit nga agpaiso ti mabagaan iti kasta, Mare. Napunwanak mo ngaminan, Mare.
Sa bagay, di ka mababalaw, Mare. Tanukit kita agad pod numad. Awan serserbi ti asawam. Bareng agnakamatan ani Leonard. Saan mo't amabalin asi ka babae tinamnamaan na mga ramid iti amin? Naku nampay amare, isu ti lalaki, isu ko mati mangi daulo, kan mangi takder iti pamilyami. Kumusta ti trabaho nga inaplayam? Good news, nanang. Naawat akmat lang. Ay, nasaya at ano kasta? Sigurado ang maragsakan ni bakit mo? Nga ta? Una, tadamot laangan survey. Ninanang mo. Kasta ti maiparbeng nga aramidem. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo ipasa kan bakit mo ti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Numaalak ti mo na swildok. Agawid ako ni Jabalay, nanang. Una, aramidem ti pagrebengam. Iti kasta, di na kaisi-isian ni bakit mo, kat irespeto na ka. Sikat ti mangin budget iti kwartak, bakit? Ay nawaw, nangalaang mat iti kwartam. Nagsweldo kami, bakit? Ha? Manipo dita. Santayon nga agparikot iti kwarta. Tagtrabaho akon, bakit? Pasensya ka na. No nagbalinak asakit ti ulom iti kalabas. Ikarit, agbalbaliw akon, bakit? Ay nawaw! No ka ba alampay ti agtrabaho kan agagat ka. Di ka agsadot-sadot. Nang runa pa'y no sika ti padre di pamilya. Laglagi pam nga adda pamilyam amang namnamakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa, adi ka matagtagaray, Annabel anakaw. Adda ka di parikot mo. Kwarta nanang, kwarta ti parikot ko. Ay nawaw, tisigod apakitang tangdanam ngay. Awan moten ti maaramid ijay nanang. Amangan kit din no ada amuyo amabalin ko apakitang danan. Uray siyak, awan met ammo kanakaw. No kasta nga rod, masapol nga agpanunutak iti sabali a pagkwartaak. Ni Glenda ngay, awan ti ipalabana. Maminsan laang mat iti makalawas no agpalabaday jay nanang. Kasapulak ti pagkwartaan, iti kasta kat maitad ko ti masapsapul ti anak ko. Agpanunot ka nga ruden iti sideline mo No adda pagpuunam dita, di agnegosyo ka kide. Ay nawaw, anyatar aramida manakaw. Tilapia a Shanghai nanang. Tilapia Shanghai? Wan, iso ti negosyo a napanunot ko. Adu nga min ti tilapia dito'y lugar tayo kat. Adda nga tamo laeng gumatang. Ipadas tayo ananang. Kasanungay no awan gumatang. Adamak di target market ko Ngamno bilang mantasan nga agklek, di agluto akmanan iti sabali. Sabagay awan mo't dakas na no ipadas mo. Adda ka di pa'y maaramid, tulungan kan. Alaman nga rod nanang, tulungan nak tapno na bibiit amalpas ti trabaho. Mangisursurak iti lakok ita nanang. Ay nawaw, kunak man no ilakom iti Facebook,
tapno di ka mabannog amagmag na. Kumaa, nga manumat ti gumatang no iti Facebook laang ti pangilakwak nanang. Kan maysa, madimot laang no maistak ti lako. Sapay basit mo ti freezer tayo. Dayjay laang nga anak ko. Ano saklatan ati mangisorsor. No bilang man ta alas 12 kat awanak pay nga agawid. Sukunan nyo pay laang man ti apuyo nanang. Anya nga oras ang madismiss da siya aya. Alas 2 iti malam nanang. Ala, sakto latan ti mang sukon kan kwa na anak ko. Agyaman naklaunay ananang. Awan anyaman na. Agrubot ka kit din, tay supay ti malakwam. Agan anad ka, anak ko. Nay, anya tabi nagkatmaw nakaw. Lakok, Nana Celia. Tilapia Shanghai. Ipadas kumamot ti ag negosyo. Awam mo ngaminan pakitang danak. Gumatang kay man kidi. Tilapia a Shanghai kunam. Woy, Nana. Nay, first time ko amang ngagdayta ah. Adagayam kasta. Manungay ti may sa apak. Sa nga gasot laang Nana. Ngam adu ti kargana. Aya, nan, kitaak man balasang kaw. Kitaan nyo, Nana. Adu ti kargana. Saan asayang ti kwartayo no gumatang kayo? Naimas ka di matlaang dayta? Kat syempre, Nana. Siyak tinang timpla. Aya, ay kaikanak man nga raw iti may sa apak. Taramanan mi man no naimas matlaang tilakaw. Awan ti pagbabawyan nyo no maramanan nyo, Nana. Naimas mo ti Shanghai nga inlutong bakit? Iso ti sindak itay. Lako ni Annabel dayjay lakay. Ano kasta, agnig-negosyo mo't gaya mo ni Annabel? Wen tawan kanumatan pakitang danan na. Sapay single mom dayjay. Single mom ngam na diskartimat. Madlaw mo't. Gumatang kan tumanin mo kwa bakit? Kasta talaga ti plano lakay. Nayunak ti gatangag ta irisil kumanmat tila ko na. Awad isupay ti ganansiyam no ka. Ay kawan na, kan makatulong akpay kan kwa na no bilang laang. Una yan, dayjay nga Annabel. Ay nawaw, anyawanin ti katawaam dita si ka Merlita. Kasano mo nga min, tila mapampanunot ni Annabel nga ilako. O, kita am tipos na, tilapia a Shanghai for sale. Kunana, Oh, anya ko matibibiyang mo. sigurado asaan anaimas daytoy lakay. Ay nawaw, di mo pa ilaang naramanan ng kastaki din ti bagbagam. Kahit nagpay sumot, kan kita ang ti presyo na nakangingi na si ka. Agasam nga iti 100 pesos per pack. Ay na, nawan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan Merlita. Ibagbagak laang mat ati marikrik na. Agasam nga nagngi ti presyo na. Kat nalakalaang mat ti tilapia dito lugar tayo. Di mo man amo tilaw-law atam ditan. Ipadlaw mo nga awan ti among no may papaniti negosyo. Tilapia laang ayat ingredients tila ako na. Adto yan ti itlog agat gatanga mari ide. Agyaman naklaunay, Maricelia. Naimbag lang nga adda balunan ti apok ijay pagadalan. Nagasat dalat taad da itlog maray. Datayo ide kat asin laang. Ay, wan gayam. Adda ka di pay lako ni Annabel a Shanghai. Agaramid itamaray. Ibagam tuman tamangi reserve iti sa nga pulo apak para kanyak maray. Ay nawaw, nagadon maray. Wen tajay daduma, ilakok mat dito istur ko. Agrisilerak mat maray. Ay mayat day tamaray. At least kan katad da istor mo. Wen, basta ikanak iti discount ko maray. Sige maray, ibagak to iti anak ko. Sige, i-deliver nan tulat ta dito istor ko no adda maray. Nana Celia! Nana! Ay na, pasensya kan, Annabel. Jack nang tipok mo. Adda nga min ar-aramidak iji kusina. Okay laang, Nana. Maawatak mat. Dayta ka din, tay order ko. Wen, Nana. Mutoy nga rudan.
Manungay ti bayad na. Bayadan yun to. Ano mailako yun, nana? Amangan no utanga kat awan to igatang mo iti ingredients. At dapay mo di, nana. 10% off para kada kayo. Tapno adam ganansyayo, ah? Aya, ay, agyaman aklaunay anak ko. Ipautang mo nga raod. Wala na. 1 week to pay. Barang adda ti gumatang kada kayo. Ay, wan, sige. Agarami daktaw iti karatula inton madamdama. Tapno makita dagiti customer ka. Nakita ka naggapo ni Annabel dito'y istoryo na Celia. Wan, imay na in-deliver tila ko na. Anya ala ko na nana. Shanghai. Ha? Nukasta, gimatang kayo. Katuan, ado ti stak ko at tilapia Shanghai ditoy. Gumatang kan, 100 laeng ti may sa apak. Saan ka alugay, taado ti karga na. Agasam man ti sangagasot nana. Ah, nanginalaunay mo ti sangagasot. Manulaang mo ti tilapia ngay. Nalakalaang. Siyempre, saan laang mat at tilapia ti ingredients na? Kan may sa, jay oras na pa'y anangaramid. Uray anana, nanginalata ti sangagasot a presyo na. Agarami daklatan iti Shanghai ko ano kwa. At daking kaday taa, saan mimutkit di nga ipilit agumatang ka? Una, siyampu lang ti umay ko gatangan, nana. Iprito man dito, Merlita, bakit? Ay nawaw, anya dayta. Tilapia Shanghai. Anya, At ka ti parikot. Ginatang ko dayta kininana Celia. nakangingina, ngam gimatang kapailaan ma. Sa nga gasot laang mo ti may sa apak dita. Dayta nga rod kat, nalakat ti tilapia, ngam sa nga gasot ti panangila ko day ti may sa abalot. Ha? Overpricing mo day dyan nga Annabel. Sakto laang mo, bakit? Talaga at di mo amo ti agtipid leyo. Kas kalabak nang no nakaigam kay ti kwarta. Na, gimatang aklaang itila ako na, Anabel. Kastamot ti panagsasaom kanyak. Di ka maawatan, bakit? Gumatang kamutan itilakok a Shanghai, Mari Merlita. Mano ti may sa balot. Sa nga gasot laeng. Ay nawaw, nagngina magmari. Ni, saan mo't ah? Sakto laang ti presyo. Anya asakto lang, kat numadlaw mat nga overpricing ta Shanghai mo. Nalakalaang ti tilapia, ngam kasta ti presyo tilakam. Ay na, Mare. Uray nalaka ti tilapia. Saan laang mat nga iso ti ingredients tilakok. Kan may sa, inayon ko matan ay titangdan ko anang aramid. Kan packaging na pay. Dayta kat ti madikada kayo a negosyante. Mahili kayo iti overpricing. Nadalos ti konsensyak, Mare. Saan nga overpricing tilakok a Shanghai? No di mo kayat ti gumatang, ibagam anasaya at Mare. Saan amasapul a pagsasawan nak iti kasta? Nay, anyat mapaspasamak king kamerlita. Na, anya ti basol ko nana. Awan mat dakas nga aramidag. Kaya't kula maamuan no apay apagpupudutam ti Shanghai alako ni Annabel. Ti overpriced a Shanghai ala ko na. Ay nawaw, overpriced mo't nga ibagbagam. Katun mat nana. Overpriced ti Shanghai ala ko na. Overpriced when no awan lang kwartam nga igatang maw. Agresealer kakit di mo tapno ada kwartam. Ay sana nana. Sa anak ngagbibisinan niya. Sino tinang ibagakin ka agbibisin ka no mangilako ka? Awan matkit di nana. Malagayam. Opinyon ko laang mat day jay ah. Da kayukit di mo. Anya ka naman ti overpricing ay bagbagan ni Merlita, bakit? Ti Shanghai alako mi ako ni Annabel lakay. Overpricing ba't nga ibagbaga na? Jack amoy ti day a tao. Umapal siguro iso akas jay. Agraman Shanghai pagpupudutan na. Ay, una yun ti kasta at tao ita panawan. Overpriced kun kunana pay Oh, ang mga nuawan laang ti igatang na. Siguro Ay, saan laang ba't nga iso ti tao dito lugar tayo, bakit? Naku nampay lakay.
Uray saan agumatang kat adalat tamo dagiti kalugaran tayaw amayat agumatang itilako may. Kasta talaga ta negosyo. Saan nga amin katsukim? Kan adalat ta dagito mapapal. Agrubwata ko, nanang. Mabagkat mo ka di talakaw, manakaw. Uwan, nanang. Mano akilo laang mo't. Mabalin mo't nga may nga inton bigat nga i-deliver mo. Saan ang mabalin, nanang? Naibusan tila ko ni Mari Amy. Sayang mo't ano sa anak amang i-deliver ita. Sayang ti mailako na kuma. Kasla di ka mabambanog. Nasurok ang makatawanin akas tater aramido manako. Di nakpakadanagan, nanang. Nalaklakakit ti daytoyin angam ti mangisursurak. At least ita adamat ng tisukik. Adda katulungak ang mangidispos itilako. Naimbagpay na Anabel. Ado ti suki na iti Shanghai ala ko na. Anya ko maita. Kasday gumamot ti aramidam Aguray ka ngamin Aguray ka, tagpanunutak mo't iti Shanghai version ko. Agpasuro ka ken kuana no kwa bakit? Apay ngagpasuro akpay langgan ko, ana. Nalakalaang mo't agaramid iti Shanghai. Amangan no adda ti secret recipe na, adi mo ammo bakit? Kompetensya ito day tanga Annabel lakay. Mangilako akmat iti Shanghai analaklakang tilako na. Na, kanya klase ti kapanunutan day ta? Imbes nga agtinulong kayo. Saan? Taday tamot kompetensya ti kayat mo. Mano nga oras ko dito Ngamday to hilaang tinalpas ko. Ay, una yan aya. Malugi aksamot din. Nay, kanya nga day ta Merlita bakit? Ijay ka pa iman layo. Di ka pa salsali dito Ay nawaw, Shanghai samot day ta. Anya kumaita no Shanghai. Ilakom day ta? Kumaa, ngam ni. Mano nga oras ko dito Kat saan pa'y analpas tar aramidok. Bakit? Adumot nga minti proseso na. Mapanmat gayam ti oras no kastoy lang. Kasta talaga ti agnegosyo Iso akas jay ti presyo ti Shanghai ala ko ni Annabel, ta adumot ti proseso. Bakit? Gumatang kayo man itilakok a Shanghai, Nana Celia. Ha? Nay, anyat ko na Merlita. Aglaklako kamat itan iti Shanghai. Wala na, sobrang amin ti inaramid ko. Ay nawaw, day tama tinegosyo. Kumaa, ngamapanmat gayam ti manunga oras. Ita, maawata mo no apay akas ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Wan nga rod, Nana. Narigat numano-mano ti panagaraming. Ado pa'y ti ingredients na akasapulan Kan packaging pa'y gayam. Gumatang kayo man mat itilakok, Nana. Wano saan, mangi-display kayo dito istoryo. Ta iso pa'y ano adda gumatang. Ay ka mabalin latamot Mano apakday ta aya. 15 packs, Nana. Ngam nanginginang ang tilako ni Annabel, tadakdakkel mat ti puuna. Wala. Mood daw, taipadas ta nga ilakaw no adda gumata. Adamo gayam Shanghai alako ni Merlita, Nana Celia. Wan balasang kaw. Isuma ti akin lako iti chicken a Shanghai a makitkitam. Nangina mo laang, nana. Nanginginangam itilako. Ti ammo na siguro nalaka ti agaramed. Nagaduti negatibo a comment na kanyak idi, nana. Ay ka agsardang mat siguro itan ata napadasan na mutan. Mapan magayam ti oras kun kunanan tupay idi imay dito isturkaw. Ay, day ti parikot iti daduma a customer no maminsan, nana. Agreklamo da adagos iti presyo. Di da panunutan ti rigat kan sakripisyo dagiti agnegnegosyo. Day takot nga raw. Ngam no ijay maul. Apaw, uray na kangingina, di damot tawaran. Very true, nana. Husto ano impadas na tapno saan asumanao. At least ita, amunan. Wan bilibak nga rod king ka. Tauray sumanauda, itultuloy mo latta ti negosyom.
Husto day tangar aramidang balasang kaw. Uray anya pa iti bagbagada, di ka agpaapiktaw. Gagangay na laang dayta kadagiti nagatel tingiwat na. Ay talaga anana, talaga ajak to pulos paapik to kadakwada. Anya ngay kumatibibiyang da kanyak, kat saan mo't nga isuda timang pakpakan kada kami nga agina. Talaga akayat ko ti makaurnong para iti anak ko na nasilya. Ay nawaw! Nasaya at man kan saan ti aramid tayo, adda ket adalata maibaga ti sabali a tao. Nupay kasta, di tay agpaapekto, di tay maupay. Itultuloy tayo latta, tinarugyan tayo. Iti kasta, agbaligi tayo, iti anyaman a plano tayo, iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Jocelyn anak ko. Kastamot kada kayo nanang. Ni Eduardo? Nasya pa arimwar mo. Isupay kano ti mapasadaan na. Ay nawaw, kasla saan ama bambanog nanang. Uwan ata kayat na mati makaurnaw, tapno magatang na ti jeep nga arapaap na. Tapno saanan a makibibiyahe laeng. Day tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak nanang. Kayat nakanumot ti maadaan iti bukod na a jeep. Mayat nga ben no jeep yo ti ibiyahe na. At least saanan nga agbayad iti dakkel. Uwan matket di Ay, nagbalon ka din, nanang? Saan? Agawid inton alas 12, dito'y amangal daw. O sige, agluto ak nga rod iti naimas apangal dawan tayo, nanang. Baragsakan laki di dayjay no kwa. Deserve na tanagagat mo't nga agtrabaho, nanang. Uwan nga raw, sapay la kumaa, takas jay akanayon. Narabyan ka mo't ita, Eduardo. Ando nga minti pasahero, boss. Kumusta kay? Adawat lang na pasadaam? Sungar nga mayak, boss. Irimit ko, tirumbang irimit ko kada kayo. Ay na, agyaman ak launay. Agyaman ak mo, boss. Ibiyahik man ang tijipyaw nitong bigat. Sige lang, awan ti parigod dita. Di mo lang liplipatan, ti kanahin kung ibilin kan ka. Di ka madanagan, boss. Agan anada mo kiday. Masayat mo na kasta. Di ka magyap-apa karagiti pada ma driver, ha? Un, boss. Nariyat ti makyap-apa. Amano niya pa iti papanan na. Isungarod ti uso ita. Nudad dumakit na pudot ti ulo dagiti drivers. Ay, mabiit man laang, Mari Jocelyn. Adda ka di ibaga, Mari Angie. Salud-sudak ko man, wag bibiyahe pa'y nila kay mo, Mare. Wan, Mari, agbibiyahe mat, apay ka di. Ay kwa, no kayat na, arkilaan mi kumamare. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo ay, Mari. Agbakasyon kayon samot. Ay, saan, Mare? Itulod na laang dagiti gamit ti kaanakak ije syudad. Asino aka anak ka, Mari? Tingay professional aka anakak, Mare. Ije syudad nga minan nga agtrabaho. Ay, kunaklakit din no agbakasyon kayo mat, Mari. Saan, Mare?
Awan ti budget tayo para iti dayta. Kasaritak to nga rod nila kay kunoan niya ti maibaga na, mare. Sige, kat itapay laang, agyaman akon, mare. Tiksan nakto awan. Damagam matlaang no mano ti arkilana tapno amume. Agpasada ka kadiinton bigat lakay. Wan bakit? Apay ka day? Kinasarita nak namin ni Mari Angie itay. Kahit, anya timbaganakin ka. Arkilaan da ka no ti jeep nga iman manehom. Sa dino ti papanandaya. Agbakasyon ka? Saan, lakay? Itulod na kano dagiti gamit ti kaanakan na ijay syudad. Ijay kano nga minon nga agtrabaho. Nuwasta? At ang nabiro ka ni Janina, pagtrabawan na yung syudad? Adda, lakay. Diyak laang nasaludsod no sa dino. Oh, anya ngay, mayat ka kadi? Mabalin mag. Masapa kumaatap no makapasada ako mga ilaan. O sige, i-text ko nga roden ni Mari Angie. Sayang, naabak manay. Sa cellphone mo ba Oh. dumugam si ka Eduardo? Hay, kuananan. Naabak kung kunampay. Asino tinaabak? Ha? Ay, awan din yan, ana. Ibagam ki din. Anya nga awan no adda nang ngikaw. Awan ko lalaro din. At alaboy-buyagan, naglablaban. Ta cellphone mo ba't dumdumugam dita? Imbis nga agpasada ka. Sino tinang ibaga sa alak agpasada itaayang? Anyat oras yan anak ko. Naladawan day ta apa nagpasadam. Mabalin pa yan, nanang. Awan ti usto nga oras ti panagpasadan niya. Da kayo di ba? Anya? Mapanak gumatang iti tuyo. Awan ka diti ipagatang iyo, nanang. Eduardo? Nusyak, awan ti ipagatang ko. Paludampay man ti number ko pa kahit. Anya? Kasapulak kilawd. Regular 100 lang. Pangus usaram iti load aya. Basta kasapulak. Agawaam tanay. Ag-expire ang tilod ko. No, idi, kat okay lang kan ka nga uray awan load mo. Ita, kasla saan ka nga agbyag no awan load mo. Sa baling nga rod, itan pa kahit. Agawaam kidiya tanay. Sayang ti oras. Diyak amukan ka. Load la ka na yun, ti bagbagam. Ay nawaw, dahito lang tirimit mo, Eduardo. Un, boss? Kurang dahito ya. Dahito lang amin tinapasataak, boss. Ay nawaw, apay dahito lang. Kat adumot ti pasahero ita. Pasensya ka yun, boss. Traffic pa rin ngamin. Ay, sana siyak ti ul-ulbudam, ha? Udno ti ibang bangak, boss. Makadlawa kung gan ka. Saan matakas ta sigod kat? No iti kat sakto lang ti mairim-rimit. Ita, kurangan. Maladla daw pa eh. Pasensya ka yun, boss. Anyat mapaspasama ken kaya. Amangan mat no adda ti kalukwan nga aramidam dita. Wano? Adda ti paggasgastusa madyakan mo. Ah? Ay, awan, boss. Di ka matanakan. Agpasadak man yung tunbikan. Parang dakdakil do ti mapasadaak. Tapno makabayad akong kadakayaw. Naibusan ti bagas lakay. Anya ko may tanong na ibusan. Na, gumatang ka ah. Awan ti kwarta kita bakal. Anyat ko na, awan kwartang. Kat no inaldaw nga agpaspasada ka. Wan ang maawan nga rin tinabati may. Kanayon laangan nga awan mabatbate. Imposible ka mat ah. Nakapsot ita bakit? Amok nga ulbod mo laang data. Pangip-ipanam iti kwarta maya. Awan nga rin bakit? Saan mo ka na kayo nadakil ti mapasadaak? Kan may isa, at dabaw dire abay bayadak. Addan samot sa bali a paggasgasto sam adimi amok kininanang. Ay nawo, nadalos ti konsensya ko na lang arot eh. Di nakapagpanunutan iti dakais, tawan dakais nga raramidag. Jak maawatan no apay akas JJ anak yun nanang. Uray siya mga raw. Kasta unay ti ungit na idi napalabas nga aldaw. No anyamat nga tati mapaspasamak kan kwa na ah. Adaman siguro kalukwan nga aramidin na ditan. Ang anya ko maakalukwan nanang. Kita
Tunggal agawid dito'y balay, saanan ang maturog iti silidyaw. Maturog matan iti jeep, wano saan iti puon ti kayaw. Ay, wanan niya. Adalaki di limlimad na, wano saan, adati parikot na, iso akanayon anapudot ti ulo na. Kasano nga ta maamuan tayo, nanang? Maamuan tayo tulat ta na anak ko, saan lang nga ita ti aldaw. Ang Gcash mo di tamarian, Jane? Adamot pare, apay ka day. Agpakasinak ko ma. Mabalin mo't, ngamjak kayat ti utang Ay nawa, 300 lang man. Bayadak tumutla dagaws. Naurnungan ti utang yu kanyak pare. Ay nawa, bayadak to ko na lang alutang na. Ay nawaw, kaano nga rod? Jay dagdo mga utang yu, natawanan dagi jay. Aging ga ita, di yu pa'y binayadan. Ay nawaw, anya ka lagi di mo time. Para 300 lang, imot mo bay. Pangus-usaram ngamin aya iti Gcash pare. Agpaspasada ka mat. Apay nga umutang ka pa'y laang. Wano? Agsugsugal ka matan. No di mo kaya di salaan. Sika lang ayat at store na. Imay mat nilakay mo dito store itay, mare. Anya ti inaramid na dito'y, mare. Agpa-cash in ko makano, mare. Anya? Idi saan ko api na utangan? Ay na, kasta unay ti unget na kanyak. Ay na, mare, oray ijay balay. Inaldaw anapudot ti ulo na. Di minto pa'y amukin ni nanang no anya ti makagapo. Ay na, nakabutbutang ti kasta, mare. Hey, jak amo no anya ti mapaspasamak iti asawak, mare. Ay sos, amangan mo't no naadik iti online sugal kat saan yung nga amo, mare. Nalaing mo ngamin nga agilimad da a tao. Di mi amukin ni nanang no online sugal nga ta, wenno babae kit di ti makagapo. Ay na, mare, agimbistiga kayon. Saanan anormal ti kastang aramidan na. Naku nampay, mare. Nangato ti arapaap na ide. Kayat na ti gumatang iti jeep, tapno saanan ang makiboundary. Ngam kastoy matan ti mapaspasamak. Agpudno ka man kanyak. Anya ti pudnok, boss? Pudnok ka di tinadamag ko. Anaadik ka iti online casino. Ay nawa, sino tinangidanon ka na kayo, boss? Nagitipada mo driver Ay, kuha ngamin, boss. Ibagam ti pudno kanyak. Agsugsugal ka ka din. Uwan, boss. Isumot lagayam Isu nga awan ti mairimit mo kanyak. Ta isugsugal mo matgayang ti mapaspasadaam. Nailaw anak laang, boss. Iti panagkunam kadikit masaya ti kastangar aramidam, Ikanak kumapay ti may sagundaway, boss. Tapno mabayadak dagiti utang ko katakayaw. Agtugaw ka pa Romel. Agyaman ak launay, nana. Anya nga minan, tay ko nam nga ibagam. Maibabang gini Eduardo nga anak yaw, nana. Ay nawaw, apay ni Eduardo, anya tinapasamak iti anak ko. Naadikan iti online casino di anak yaw. Anya, Isu nga awan ti mairim-rimit na kanyak. Tamaab-abak iti sugal. pudno ka diti ibagbagam. Wala na. Inaldaw nga agbiyahe. Ngam ipapaabak na iti sugal ti mapaspasadaan na. No daduma, isupay tinapudot ti ulo na. Day taasugal ti mang dadaal iti biyag mo, Eduardo. Sugal ba't nga ibagbagayon, nana? Di ka man agin di ambo dita. Ay nawaw, di kayo maawatan. Kinasarita na ti akin kuko iti jeep nga iman manihaw. Anya? Naibaga na ti maipapan iti panagsugsugal mo. Apa nagpulong pa lang ka na kayo? Kunak man no agurnong katap no makagatang ka mo iti jeep mo. Umat nga min. Apay nga raw akasta ti araramidam. Apay nga isugsugal mo ti mapaspasadaam. Kasta ka day ti agurnong asang kaibagam iday. Hello, boss. Sa dinutan mo ita? Agpasada kita, boss. Saanan? Ay nawo, apay mo, boss. Sayang mo ti mapasada ako, ma. Isublim ti jeep dito pala itabot lang. Nay, apay nga, boss. Isublim ti jeep, tagur ura yung ti driver amang ipasada.
Di mo timbagak kada kayo nga pasada ak baos. Saanan? At dati sa bali nga interesado ang mga ibiyahe di Jeep. So akas na ko nakitayan, itulod mo dito balay. Kasano ang magtangay? Jak kaya tulpo da kaskan ka. Ang mga lumaabak ka iti kasusugal mo, kat mairaman pa iti Jeep ko. Narigatan. Ang iya? Anya ngay ita. Awanan. Insubli kong ti Jay. Tay sumatibilin ni boss. Ali sugal pa more. Ay, bakit? Tawanin ti pagtrabaho. No apay ngamin ang makisugsugal ka pa'y laeng. Anya ngay ita. Saan ka pa'y anakagat ang itijip mo? Ngum kas namatan tinapasama. Ayun gayam. Binayadam ka di ti utang mo kin ni Mari Anje. Saan pa'y bakay? Ay awan nga rodin na. Naurnungan ti utang mo. Agsaludsod ka man karagiti among bakay. Ang mga no adda jeep da mabaling ko may pasada. Awan ti jeep dagijay. Sinayang munto mo ngamin ti oportunidad. Day ta asugal ti mangilumlum kan ka iti utang. Day ta asugal ti mang dadael iti biyag mo, Eduardo. Saan mo't gaya man nga agbibiyahe nila kay mo, Mari Jocelyn? Limabas ti jeep asigod nga ipaspasada na, kat sabali mo't ti driver. Awanin amare, sinublaten ti sabali. Ay, sayang mo't, Mare. Talaga asayang mare. Ngam awanin maaramidan, tabasol mo ngamin ni Eduardo. Ay, una yan day taasugal. Wan nga rod mare. Adumat ten abiyag kan pamilya ti dinadael day taasugal. Ngam no apay anatangkan ti ulo ti dadduma. Di na pa'y gayam na bayadan ti utang na dito istor ko, Mare. Alam mare, bayam, ibagak to abayadan na. Naklagit di manusan ti kastoy nanang. Mas lamabagtita ka mang pampanunot iti mapaspasamak kanyak. Di agbirok ka iti pakitagdanam, parikot ayaday ta. Awan man nga rin amok nanang. Kung saan ako mga min anailawan iti sugal. Amangan no nakaurno nga mutain. Kan ada kumamutin ati jeep mo ita. Awan nga rin nanang. Ay, pagbababuyak tinaramit ka. Talaga ang maudi ti babaway. Kaslak mabagtay nanang. Nalpasan, di mo mutin maisubliti na palabas. Ay, jak amaw nanang. Ti kasayaatan laengan nga aramidem ita ket agbiro ka iti pagtrabahuam. Ken isardeng mo ti panagsugsugal mo no kayat mo pay amaurnos ti biag mo. Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga ipaay ti sugal iti biag tayo. Isu ano na igumon ka iti sugal, itapay laeng liklikamon. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya di nadamag ko, tatang? Anya man tinatamag mo aya, Fatima anak ko. Nalugi mo't gayam ti restaurant ni Madam Vivian. Ay wag, nalugi kagpaisaw. Isu nga adu dagiti kalugaran tayo anaawanan iti trabaho. Di mo't ijay ti pagtrabahuan ti asawa ti kaaruba tayo. Niroldan ka day. Wen, tatang. Husto ka. May sa niroldan ka dagiti naawanan iti trabaho.
Aduman nga rudan ati jobless akalugaran tayo no kastalaang tatang. Bari nga da mabirukan da pagtrabahuan da. Kasi naman. Hayo na yan. Manayunan manan titambay. Saan mo't kidyabasol ni Madam Vivian? Di na mo't siguro nagayatan, tinapasama kiti restaurant na. Rumarak pa man Glenda, bakit? Ay nawaw, sa gino ti papanam, awan mo't trabaho mo italakay. Daita nga rod, bakit? Awanan ti pagtrabahuak. Masiksikuran nga gililad lang di ti balay. Kat sa dino nga rod ti papanam ngay. Sa dino kumapay ngay. Agsapulak iti pagtrabahuak Ijay, Hindi palengke. adda ayamat hiring ijay. Santay amaamuan no sa anak amapan. Mangan kape nga rod, sakbay amapan ka. Mga anak tulat tanong sumangpitak, bakit? Nagkapiak mo't itay. Di mo man ipilit ti kayat mo. No imbagak amangan kapay, agtungpal ka. Di kan agpatangkan, taamangan no anyapay ti mapasamak kan ka ijay. Agkape ka lakay. Agyaman bakit? Agtuwa ka. Tada ti good news nga ibagakin ka. Anya ti good news mo. At damag langin pagtrabawak, bakit? Sa anak kon nga gistambay. Sa di numat lakay. Agkargadurak latan, hindi palengke. Okay lang kan ka. Okay lang. Trabaho mo't dahi kay. Sa anak mo't anapili, no? Trabaho ti saritaan. Maano sam nga rod. At amat kit di ti kariton, bakit? Sa anak ka marigatan unay. Ijay mo't gayang ti pagtrabahuan da pari, Eddie. Aya, Uwan, bakit? Naimbag ko nam tanaranak ida. Isuda tinang imbaga, ano kayat kokit ang kargadurak, may mayatan day dyan. Yung tagil iladak lang, iti balay. Nasapa mo't arimwar nila kay mo, Glenda. napan iti palengke na nasuping. Ay nawaw, anya ti inaramid na ijay. Awan mo't pwestuyo ijay. Awan ti pwesto mi, ngam ijay ti pagtrab-trabahuan na itanana. May samot tin akargador nila kay ko. Naimbag man ta kinayat na. Wan mat nana, no may papan iti trabaho, kat saan mat anaarte nila kay ko. Kasta ati mayat, no anya ti adda ay kat iso ti anusan. Di na ngamin kayat dayjay ti agil ilad laang nana. Talaga nagagot nila kay mo. Nakunayo pa'y nana. Iso asaan kami nga agbisbisin ta nagagat nila kay ko. Adda ka di am-am mo na ijay. Naimbag man ta nakabirok adagos ti pagtrabahuan na. Adda nana, kargador matlaang ijay palengke ti may sa akong pare na. Mas daawak man, tatang. Kanayon meten arumrumwar ni Roldan nga asawa ti kaaruba tayo. Wana, tandamot di trabaho na. No kasta, ada na birukan na napagtrabahuan na? Day pati ko nam. Nagaganday dyan niya. Anya ngay mo ti trabaho na itatatang. Kargador, di palengke. Anyat ko na yung tatang. Kargador, di palengke kunak. Saan ka matatulong kag? No kasta, kargador gayam. Kapakas na tinaksyon mo. Sa bagay na dayjay ti agbalin a kargador. Anya ko ba itano kargador ti trabaho na? Tapno ibagakin ka, nadalos at trabaho na ijay. Iso adi mo uyawan. Mangidordoron matgayam iti kariton iji palingki ni Roldan a kaaruba tayo na nasupeng. Wan, kargador ije palingke. Apay ka day. Awan sa matandad pagtrabahuan na isuakas tanana. Ay nawaw, saan mo't adakas no kargador ti trabaho na? Ay na, nakababain nga tanana. Nang runa pa'y numakit kita da kadagiti kalugaran tayo amang idurduron iti kariton iti palingke. Nadalos at trabaho day jay. Tinapatag akit adda panggadan na. Ay na, no siya klamay sa, jak kayat ti trabaho akas jay, nana. Si kalaang dayta. Sa balimot ni Roldan. Saan anaarte day jay no trabaho ti pagsasaritaan. Ahaw? Talaga lang kit di ang anusan na
Taawan mo't sa balay apag trabahuan na. Ay na Fatima, pangaasim tadi mo iruruman ti padam a tao, gapulaeng iti trabaho da. Saan anasaya at ti ugali akasta. At hiring ijay sentro, Roldan lakay. Apay ko man, no, dati hiring, bakit? Ay nawaw, anya kumapay ngay, agaplay ka Saan nakasapulan, bakit? Anya? Ang damot hindi trabaho. Apay nga gaplayak pa lang. Kontento ka nga Rodan, iti trabahom ita? Wen, bakit? Okay lang, ba't no kargadurak lang? Awan ti parikot dita. Tinapatag kat adda ti trabaho. Okay, adakon ka dayta. Si kaman gid day. No kahit mo tagtrabaho ijay, mabalin mo't nga agaplay ka, bakit? Saanin lakay? Anong saklatan ti mangisurusur iti kumkumpurme? At least, makainanaak no kaano akayat ko. Ay na, una yun. Umabay pay laang kanya kat sa bali pay mo ti payud na. Oh, okay ka lang ka di, Fatima. Ha? Kasla kasarsarita mo ti bagay. Kinapudno na si Kati Pariko Roldan. Apay ka di? Mabalin ka ding o madayo ka kanya ka? Ha? Medyo sa bali nga minti payud mo kat. Ay, gagap-gapok lang dita palengke. Nagtrabaho kami manin. Pasensya ka na. Iti malikudan latan ti pagtugawak. Tapno saan mo't anak babain keng ka. Ay wan, nasaysaya at pay. Umabay-abay kan tumot nga may. Ay, siya kunti masiksikuran, tatang. Apay, hindi ti pa kasikuram. Tipayud ni Roldan Anya? Agasem man, imabay kanyak ije paradaan itay. Katay na, sa bali tipayud na, tatang. Unay kan. Naglingit siguro amamot akargaturo di palengke. Grabe nga rod, tatang. Nagsakit iti agong. Rupay kasta. Irespeto mo lang tama ti para matawa. Kasanumot nga irespetom tikas jay. Santo pa'y anabanglaw. Kargaturo nga ro di palengke. Alangan mo't nga agbangbang lupay lang. Jack amount, tatang. Tila man ngamin madmadlaw mo. Nagsasaw ka kas kala perfecto. Normal lang mo't tikas daya. Urese ka mo't naglingit ka. Unusan ka kagdigdigos. Sa bali mo't tipayod mo Apay anak kami suot ka nagawid lakay. Naranak nga ron ni Fatima yung paradahan ni tay bakit? Kahit? Di na kaya't nga umabayakin ko na. Ta sa bali ka no tipayod ko. Ay nawaw, imbaga na day takan ka. Un, bakit? Nasakit mo ti kasi pa nagsasaw na kanya. Apay ngamin nga imabay ka kenkwana. Angot lingat kan samot ngamin. Saan mo ta? Nagbalo nakmat iti t-shirt ko. Nagpalasak idinalpas ti trabaho mi. Anya ngay nga rod, no kasta ti panagkita nakin ka, awan maaramidan tayo. Una, saan mo ta nasaya ta pabainan na da tao? Bakit? Talaga nga adda tao akas kenkwana lakay. Maawatan tayo latan Saan ko maaday ta ti pagsakitan tinakam mo? Amangan no inton madamdama kat di mo matan kayat ti agtrabaho ijay. Saan mo kit di bakit? Nasakita anak lang. Agtrabaho aklat ta, bakit? Tenth wedding anniversary tamat gaya man inton Sabado, Roldan lakay. Wan nga rod bakit? Nagpartak. Anya nga iti planom? Ha? Ag-celebrar ta ko ma. No okay lang kan ka, agpartita iti baboy. Isupay agastos, bakit? Mabalin mo't amanuklatan. At damat urnong talakay. Umnas nga rod di budget ta. Wen lakay, mano atawan matan nga trabaho ta. Agpa-Thanksgiving tamad nga rodain. Mabalin la tamat tapno mamaminsan ti gastos. Sige. Agkita ka nga rod, no? Dati ilaklako da ababoy dita. Diyan ka ba ilang tabayatan bakit?
Jak kayat di makautang kunak manen. Wen lakay, oray siyak mata. Jak kayat di makautangan niya. Agparti kami iti baboy inton Sabado na nasuping. Umay kayon to Ay nawaw, apay ngagparti kayo. Anniversary mi kinilakay ko. Kan Thanksgiving matlaangan anana. Aya, Wala na. gimatang kayo pa iti baboy. Italaang mananana. Dakkel siguro, timatmat gadan nila kay mo iji palingke. Sakto na ang matnana. Ngam tinapatag kat adalat na. Mano atawan na meten ngagtrab-trabaho ijay. Sigurado adakkel meten ti urnong yo. Deserve yo, taagpada kayo mo't anagagat. Ang parte na roldan iti baboy ita. Mapanta, unta makipangan. Anyat ko na yo, tatang. Niruldan a kargador? Agparte iti baboy? Wan, apay ka rin. Ay nawaw, ada kwartada aya? Nagtrabaho damot kan bakit na. Kat no kargador lang mat iti palengke. Pangalaan da kumangay iti igatang da iti baboy kat no nagngin iti baboy ita. Gaputa karagador lang. Ipagarup mo, adi na kabalan ti gumatang iti baboy. Ay sos, amangan mat no inutang dala ang ti baboy apartyan da tatang. Ay, una yun ti kasta ka panunuta manak ko. Pudno ti ibagbaga kanya, ribo ti baboy ita tatang. Pangalaan da ngay kuma iti ibayad da. Nagapulakit di iti utang da ita tatang. Para mag-atat tao. Ay, nawaw ka. Agparti mat gayam daroldan ka ni Glenda na nasupeng. Wan, wedding anniversary kan Thanksgiving kanaw. Ay nawaw, agin babak nang mat dagita atat tao. Anyat ko nam. Agin babak nang dakunak nana. Agin babak nang mat nga ibagbagam dita si Fatima. Kawan mat, kargador lang mat ni Roldan ni Jay Palengke. Pangalaan da ngay kuma iti kwarta nga igatang da iti baboy. Gaputa kargador laang awanan karbangan dangag parti iti babaw. Anya a klase ti kapanunutan dayta, Fatima. Agpakada akong Glenda. Agyaman akmanan iti makan. Nalanitan mo't lang ti subel. Awan anyaman na tatais ko. Oh, alaan nyo da ito tata. Ha, ano, anya na ita? Karni tata. Tapno maramanan mat ani Fatima. Saan mat ngamin nga imay. Nanganak lang arudan. At dapat ila itik out ko man. At damat kit di sobra, tata. Ay na, agyaman akmanan abalasang kao. Isu ang mabinbindisyonan kayo ng agasawa. Tanasaya at kayo, iti pa dayo tao. Karnday, para kang ka. Ay nawang, Eh, apay anang iyawid kayo pay laang tatang. para kanukan ka, ako na ni Glenda. Ay nawaw, talaga para magmut day ta Glenda. Alam kiti ta si Dam. Kukwayon tatang, pagan anok mut day tangay. Yak mawatan apa kasta ka. Si kalangaruden ti maikan. Kukwayon kunak lang arudan. Ano di mo kayat di saan lang. Kukwak ano di mo kayat. Naimas ki di ka. Kukwayo lang anya kumaitangay. Sa anak mutkat nga agbibisin iti karne tatang. Ay, yak amukin ka. Yak amaw no nangalaan mo ti kasta nga ugalim. San mo ta kasta na dinanang mo kay? Nalabasan ti panangirurumanda di ang Fatima kada talakay. Un nga rod bakit? Isumot lang ti bagbagan na iti katrabaho kiti palengke. Makitam day ta. Uray ijay palengke. Di mano nun ti istoryana. Anya nga rod. Kat kargadurak lang mo't ngamin. Anya kumaita no kargador ka. Iso ano ba ti panagkita na kadata? Bakit? No kargador ka? Saan amabalin nga agparti iti baboy? Saan amabalin nga agselebrar iti anniversary? Saan amabalin nga agpa-Thanksgiving? Ay, jak amugan ko na bakit? Ha? Aglablabos tingiwat da di akaaruba? Uray kargador ka? At damot kwartata? Saan laang nga isuda? Marana aklaang da ita Fatima? Makangag at talaga kanya.
Mabit man laang, Fatima. Apay, Glenda. Mabit laang, tadda ibagakan ka. Anya ti ibagam? Ah! Anay ko. Apay nga kabil ka ngay. Ha? Para day ta iti panang niruruman mo kada kami nga agasawa. Anya? Uray kargador laang ni Roldan nga asawa. At damot kwartami. Tapno ibagakan ka. Saan ang nagtaod iti utang ti baboy a pinartimi? Fully paid day jay tapno ang mom. Ha? Ha? Kan may saan aga puta kargador nila kay ko kat awanen karbangan mi nga agpa Thanksgiving kan ag celebrar iti wedding anniversary mi. Ay, kuha, Glenda. Maminsan pa'y nga damang kukan ka. Saan laang aday tati maramanam kanya? Nawatan! Ah! Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam a tao gapulaang iti trabaho da. Mangup-upisi naman kan saan, rumbang laang nga irespeto tayo ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.